nyina mo jamono kwa enjo wuso hwe o mu fie ne be say a range from 20 Kobe 26 mo hono any range mo nyina mo jamono urade mo jamono ma boto kra enti na chese one hour amna dia nipa be 29 on 29 ne die si anya ntibi confirm e ma ye tiefo okay sana apapapwe ba 12 ne die ye betima ka say die dia ya na e ya na e kaba fi na ayi se afo no gala no ekoso pa on e ya de se sa afo mo tu wo agudie ne die e ho no potam ho de koso papa na eso se no e pe no for tu ho na mo wa e be si sabri gala ne die no na so so mabuno no e nam se obo chese ajudo bia ne ho ni ntino e no any problem no hey me ko pa bibi abedi o ane me be de na hey galay na wo si we ne de bohwehwe I don't know me an say no obo de machine yo ho e na sa machine no e detective gold no e ti sa machine detective gold ni wi a na fe na to say manpower obi betu no ma president dia gold ni e de e wo e no e na omu e sa na omu ye no that is when nya chamfine de ni bia debi e ti so omu yi free amna ni mu wi a no mo dia ba bia chamfine machine ye de e wo no ma be wo se na omu ye no omu yi free chamfine machine mu wi a omu de ba omu free amna ni mu a no mo dia ba bia chamfine machine ye de e wo no ma be jam so sana ade no apa enti we de na say ya manual mo na mo de pick ni ade abo for mo manpower pa na en bo hwehwe na timi wura mu sa wo na de say machine na detect nko ade a ene ba bia wo bia no ba na say ya na me hu say pit ni bu mo di dua support tunnels no we no o ma nya ne sa won no le ko fa ta se ni na ba san say wo mo no boko fo no obu reti se no so mo de pellets basis so it is that pellets na omu de basis ni no ma ti nya omu boko akire na akwa fa ta ro hi ni ya ni aba sana akwa foi we no pra ya sa no se ne boys do mu nya yo still na enso fa aba fo do mu da so na mu no ebeko Ebeneza me na ase de akira omo makamu no de akire na wakamu na 2-3 days dia asene dise nyame ya wo dise nyame ba nyame na na wo so dum ya ta dia o kurma ya de ozo ma me na ase okay good that ya se twa ne Ebeneza osu na atenenka to amane bodo so free eye afu region ame areho pa na o hwese de owusu kana otumi samuna no wase na no na me hwe video ba ko bi Kwame nipa no se so mu wura mu akwase ho abaye 1 hour ansa na waduru na ho se pia 1 hour nti Kwame se ahya se bugu mu a ye rade sa afu ho no farmer kan so fa yi wa be se ubeduru okra no na mrantie etu bubo machi na positive asi barrier ho asi barrier na o matwam ye wuduru wa na o magina ho honi de wo ho pa gala ni de ho de wo papa na Kwame omo de na ehu afoda ba bewura mu afa ba bia ayi DC ya no so otubi woi say afo de DC is no allegation but say DC is in the 2.5 this is no the operation half this is for 1 gallon one is 1 factory half for the one MC 1 pit 1 MC 1 gala 1 MC 1 pit no the number half MC is ni agrade na nyankopon yes o mu 2 papa gala no yes o mu 2 angasa bara ko ya 70 no bara o mu 2 mese mania hu bi deny no be deny
Oh, baako yɛ kɔ site wei a nyame nko ayi nyame nko a masa boys in the world the home BBC abrem no unya duro da ye mistake masa sa ona akwaya undercover ni ayi na soldier fonka ya wono he wono akwa bi tuo mu kuta ni enye tuo nkitua yi bi o ya wono ba kudwani o boys na boa boa mu wa afo ho no na mosfo no call ya no musu machi na mosfo no be spend 1 month credit hwa afo gala no ewurade na nyankopon afo Ashanti region gala check bo gala no ho sa na areho pa ti ho de be kakra nso pa de unya bi abrane na sha mram no osu o de mientie kakra yentie kakra gavi mumie sound no muntie kakra mo banyo mientie abrante bia no tem se mo ami munyimi no why ebe boa why nya botre why ebe boa why nya botre why ebe boa why na wura hosem Kwame wani na wura hosem wani tua wuo pa na wo na wura hosem momboa me why momboa me why ye beboa wo ye beboa wo medical fra na abrante ba ko de nsakura na twetwe anwea ne se be ya yi ordinance twetwe se be ya nka space baba no anya breathing space kakra hwe rock na ase abutu ne hwena no sa no I said yes here no say nko mu yi no kra very very serious omo yi no ono mo in say 13 no we can hold 13 and the 12 na hwero munka ana we ne to so the 13th person no nyame mba mo obedi dem o and it's a lot of issue it's a lot because when kra no hit kra be fa wan hwe kra be ba no na be ma kra nya David obema kra wan hwe so ubeja trade kra na wan hwe ya be 5 years na wo de hwemrante pa ho ofefo Kevin from video nto so mrante ho ofefo pa Jana awra hosem 2023 20 24 25 we what dia say am yenhwe yo sikade yo na yenhwe niye sikade ye but yenhwe niye cause the boys na say atin sanso agom so say anopa ni duru na to mu ko site what dey omu hwehwe o ase honhom bia gro mo omu hwehwe o ase honhom bia gro ade china site time so pa na wo pro no so na omu kwa omu ho di omu ho anyi o ye omu den ase ya so mu aduro pa ya so mu aduro so ma kwa pia nsa no mo ho ato mo ti ade ya chidia ade ya chidia oboa ade ya chidia mom ya kwa ayawa so na yemra why o di yan kwa hwe de report no so I think videos ni bi asha se eba I think say videos na shall say eba. Ya so east election so ekoso. Ya so east. Enti ye be ramano pai the abaso so ofom obi awa wonim. Aha anti yes Kwame. Onko afoni ya so it says money o. Enya some the police for no so be bia o Kwame. Everywhere straight to bia Kwame bia positive everywhere positive because omo who dey buy election to me the various by elections atiwa ayawa so ho na omu neighbor wagon ho ayawa so west ho ejoma hu bia eti anopotututu dom chance say mo MTTD for no munya traffic no na we mo men no omo in charge office ni ade no omuso nko anopema yanchia chief inspector chief swami yanchia no champon ewo on the so CID ti yanchia champon yanchia buatin ni Dolphina sergeant Dolphina ya yanchia buatin Dolphina ya bad papa chabo Dolphina metiri jira chabo Dolphina ya bad papa oni ni madam Dolphina ne madam enti kwa ya wasuni enti positive na ya de so far
Mr. Ghana police o maka so munya adwuma no mka so mbeya no bia Cape Coast kra na me gi omudi ye obi akwofo obi asie na cement ne so Kwame na ne mpani se unya age post ni si ade ni bagro se aha na ni panisha ha obububu ye bubu concrete to yi tas two from na ade ne so ni panisha because we are picking tail na nkasa avoid say omonya brodo mbebo mka so bia adwuma so be adwuma de akwa be adwuma na so na Kwame won say omuhu nipa ho ka so omuhu nipa ho ka say Ghana police ni nipa bi ho aka Ade what dey you kwa mo fa so edigi efachi nipa na o mbechu o ko shahe fa o mbechu Ghana para be kwa ko se Ghana police on there men you su phone men you su hwe o ba bi o ba be you eje take na o ma bi o ani o ma bi nti sales no mu ya na ha je sales no mu ya na bend e so dey hia e bi akwa bi e karo kre you Kwame o mo bre o Kwame no kwasa so o mo bre o mo bre Kwame ba be ka se bo bu ka se bi aba o bre dio bu ga o bre yentu aga so na o kwa service ni na market ya na Kwame obi waja ne yiri wo o nim santrofo okromo enkom dibi Kwame we abade sama so waja ne yiri ne ba ho ba re kwa man so the hard working checheku wa homan so checheku ba chai be ma ba mejo so homa che na mte o kansa na mkro ni mu a bo adwuma wadere to be peti wo news ni mu akama mo ni adwuma yes sompa ya market you apa tiao na anyo mate say our grounds boy enkomo bila se minyani akwina wode amne enne na ayewa so east by election no ekoso na eye abatwa ye to ediyi eye anamusini fufro ewo eye this particular constituency nipa makomako eye enum ana e contest yera baba jama Mohammed Ahmed Ibrahim Idrisu ono ejina edema LPG baba jama ejina edema NDC yera Yusuf Ali Baba ono ejina mu edema NPP Mohammed Umar Sanda osu okokwantenkro Kan David ono yeso ka okokwantenkro into independence near tree ena NPP NDC ena LPG nipa 49,699 ena yehwe ni mkwan se omubetimi ato omaba nipa 49,966 49,966 yes 49,966 okay out of 113 polling stations 113 polling stations 113 polling stations yes okay I see enti anopea security hu sam to say yamu aposi for abaso isan say city anajo beye nundu ba ko ebe mu ababe misabre no aposi for abomodin I see so far 113 polling stations ni nyina be bi obeko bi aposi for ho na omo sansu kokura hye amanfo nkran se omumpie emrama meto maba isan say anopei no turn out no ewo fam okay omo ntimi start exactly 7 o'clock but omo kia omo amanfo ba beto maba no we ba beto bako na okọ we ba beto bako na okọ ye show mu kran so mumpie mama meto maba se ne be ya ebeko ewie mu no omo benya bre na pressure bebre emfa emma especially Q na ade ba ko ebetinya ka e dey afa this particular election say me na who say by election bia koso a input to e ya dey koso yes but yes this particular by election ye hu ta wa ha ye hu ta so wa ha the chronometer anatie sa don't say sa anatie this particular constituency so one of the hotspots e ba batwa ye timi eka esudua enam nima edin
any Bronwa, your friend is science. If you know, I'm not bumping someone hand me saying, I was super. Sabi ya tu about hand me saying, no one share ya. Nye besi wa hand me saying, enya sempa. Yes. But, I put before, I'm making sure that, Kron, ebede din, ye beto abani be wienu, ayawa su east, ebeye ayawa su east. Na yankwati emu ensemfofo bia esa se enimafo sabi omu betimi aye. Now, eti ka say abakwotoma esiye ewo domi kwabenya ebesan so esi bio ewo eye ayawa so east. Ni esiye ewo okankwe north ebetimi repeat a change ewo eye ayawa so east. Okay. These two constituencies here me bodi no kosem ni NDC NG sa city neda okankwe north ba kope ana omunya ye city bra ye fi ase aye to aba. Ena ebebe pim but the last 2 election ya 2 years there is a winning it's really demand NDC. Essentially penny edema NDC. A historic. Dome kwabenya elikrim akurugu etimi egi sit demand NDC 2024 after so many years NPP will do this particular seat no. Okay. About for this particular by election year. That means say NPP ebetumi agi sit ni dey fi NDC semana. Ebe yan komo fofra dachi. Senior, what na fear mo betumi di nkomo. San oba san so dia. San you said this particular constituency NDC seat no. Yeah. San no mo ba beto aso ana. Okay. Enti aropai ohwa hu ne wo nkofo nim ana de nkomo do mu die nti ase turn out no nsha danye kesesa. Turn out ni be wo fam minia. Wọ́n sẹ́ ẹni yẹ working day. Sompa FM. Ẹna bebree náà nso ẹbẹ professor ọmọ bẹ kọ́ ọmọ adwuma ansa na ọmọ aba bẹ tó ọmọ aba. Yeah. But yẹ bẹ ṣe mu nkran sẹ anka na ọpẹ yẹ mu da hɔ no. Wọ́bɔ hwii náà ọba bẹ tó aba náà ọjà kɔkɔ. Ẹnti mu yẹ wọ́tena Sompa TV anaa Sompa FM ho. Náà sẹ́yìn wọ́n tie sẹ́ni ẹ̀dí resource ní bẹ̀rẹ̀ sàn sẹ́ resource ẹ̀dí bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ no ẹ̀na yẹ authentic. I see. Sẹ́ ọbẹ̀ yẹ wá adwene sẹ́ ọbẹ̀ bá bẹ tó na wia. You ebewie chire na se we pinchem bi se be koma no homne so a na so ho akwa akoka yeah nti ebetu amanfo ya wo ho mo relax kra mini ababio me se ya wo ho mo relax da cheche ko grounds idie exactly ya ba to bibia mo exactly ye de bibia be ma no wo mo wow nti no ni ebetumi aka show mu nkran ni se anopo na nko mo ko mo adwuma omo meto abansa na omo ko mo adwuma okay me nye sure say wo baba da to aba na wo kokodu adwuma mu a obo be query say because onim ne yakoso etinu nyame ada roma so mpanso ye fi abo ho nkomo a enti ene ne nya asemfoforo ye so mu kran traffic kakra ne wo krom etan say this particular consequence no it me lead fast e de kokopie mu circle. Enti se bia wo Kumase wo Kasua wo Central Regional any you know obetima aba be for this particular constituency but because of traffic na ya be night me divert no ma aba be for nima runabout enam se e ho no no eye bia ya abato ni nyina ya 2 year ye be kwa kenkan nti no abambofo e de eye barricade e de sisi wo no ma almost so e divert road no e ko different intermal little traffic. I see. And so candidates for no so post that to say or ma beto ma ba bia sha se pie candidates no obi en one mo wapie ababa beto na ba okay omusi aba no asin share dan share sai me fa ne se be don share ba ko na ye ko mu ani you know I'm sure say they are now sorting their people out. When say this constituency na you better to vote by be equal so vote by be equal so no. And you know, omo make sure that this time around no obia be hye wo kwan obefa so a woni ni delegates ebedele. And konko ye too open. Okay. That is because my boyra MPP camp, my boyra NDC camp. Other candidates ni ye for ne de omo no comment so mu nyina to mo agum.
na omo but these two major political parties no MPP NDC no womo na omo lead this particular by election I see. All right. Arapai Maya na seminim so owura mu ide bibia tofo bana entem na said yo ye no na. Udino honam say Nkwantabisa. Tejeku. All right. Ti yasa twani checheku na atesa no pay onu so di gum gidi upon checheku be ma no. Aha. Auto crane de my hodum sa no pay. Arapai live on 93.1 Facebook no so draw like o share no comment comments no ho ye beken kan ni nyina e de amamo Kwame so this is what is happening Arapai ubewram kakra a round so ntokwa no so da so wo mu a Obeni ma menda sia no pay na ye nchia ya tifo ahwefo na ye no mo ase se ye Ade Akye so omode omkasa fidie no de ato Sompa FM Sompa TV yani so pa se Ade Akye Abia no omode omkasa fidie no to have so omugitu mu se ye de ensem a for mine no ho na efa wono ankasa nso eho e de bebro mo so we appreciate them this morning now penny memfa happy birthday kese pamfa ma work yani aye work work di ne birthday it was okay. Work all right work and na order work be to me I say jako see yes o na oye me day na me say ba why nya botre teteku bibia we fire ne Sompa FM eno ni asem no ye openi aso wo mi tin kam pese me den call lunch nso ba me kwa ko pe milone ayi wa ke ye fasting fasting ti me pe milone sugar man no dey break any bread no dey break work happy abrante pano no abrante wa hwini suit kama ya me sure no onye okese ya me ema with new life the fasting so dey on fa ni agro ko dey on fa ni agro girem se ayi ka chire na ka me doubt kakra no funny breakfast ni agro catch on funny breakfast ni agro work there why ade pa why ade work ade Orlando say na there for no yom ntimi fasting work ade say wonyi ka chire di ba da be menyi ni ba akokra our fasting also good you a good person but fasting there menu an say you di the breakfast in term no Kwame Nkwantabisa ni o fast study o si di in terms of the ehu serious serious me openi yeah ti eti work nyame show na menti na nim show Allah emma fasting in shabia wombia Allah mfa mawo ka na sha no so say ewiase mu da mu sonko nyame anenim de nti a oye owo onye obia oye wo hu. You can never be like someone. No one can be like you. You are unique in your own special way. And we are proud of you. We say happy, glorious birthday. Allah, inshallah, no, Mr. Wak, sports journalist, executive producer, and so, happy birthday, bro. Yes, indeed. May God guide, God protect. Now, unshielded. Now, my new year, and you're beautiful, and you're loving. And you're ebullient. So happy birthday, Mr. Wak. Openi ma main chassis na main form free ayawa so by election year babe koso ene checheku amaye comprehensive report about the koso ho the edikan ye abasobona be ma Ghana Police Service. Say ahomache sa Kwame me say me nsuro na me nkan ka me ka say when first of it kind of man who say by election police for directing traffic even election to be precise say ahomache pa o ma sorry see na directed traffic na yenya obi aso obi anya de omo be ye ne mmom omo de ane so omo de omo command polling centers no nko a
nimbo omo directed traffic a hwe say the to and from no ni nyina be koso din na asumdue be ba de okọ bitumi akọ de oba bitumi aba ti aba so bokese enko emmo omo ye adwumaden omo ye adwumaso ade sa omo so reja omo ma ne omo yire no mo e wo senka omo hwe nkwada ne bi anim ansa no omo ko school bia omo yire no mo so omo di nkomo back but ni nyina duty course nti omo so ready America ba be pie ho no omo bo adwuma nyame ensure omo na omo ma hoodin dim de ne nyansa na police for no entumi nkoso amfa mo ye ho eban ewo ho. Now the next question so Kwame and is oti de checheku kan na say nipa omo sala ya ba beto aba no enye encouraging ba ko bi ba no okọ ba ko bi ba no okọ ba ko ba no okọ. So the question is Ghanaians for shall say elusu interest in election and is it because politicians no man who say politicians take you for granted and is it because woman who say politicians no the more cano woman to mean so it is say yen kuye ho enko sala ma wia moye ma won ni yen ma ye ni ho ye ho nkokon toko ameto aba na ana say Kwame could be say bia too early ye kakra ombe pia baba beto aba na sign the city. These are questions Kwame na first said yeah stress here ho our battle time no. Yes. This time around the polling stations in the centers ya mubiem. Yes. And he said be mu say nipa crowded ni ye hu no sa bebre. Yes. And so ya no so sa na ye fa no so nka question. Say no so sa na. No so sa na and as saying in a esitie. Na chicheku sa bo ade ba akoso. Ame do ni nyina crowd so fiti say ye ti say by election be koso be pem na Kwame ye nti say bibi say koso sa development na e be ti ye ya kwan ye tunsuo ye we no ase no nso no Kwame we no by election we ya nte ho hwe o minim say bia wo ti bibi dia me dia man sha da nte we dia because Ghana for the need you who say oh ba bem na ya beto aba by election bad aba ya kwan be obenya sika aba be kwan obenya sika aba be niam dia then you are telling us something. Well, that is a scan wo ho then bo mudisie. And the next question so ni say Kwame could it be say bia NDC for no bibi kitu bia bo mu hu because of womo primaries na course no siketua na asefo nti omu say ya san ko ye biribi ahwe ya Ghana for be ka say oh ya fo aso nti na we course no obi ya nche na so ya nti hwe na. So you see, these are all questions I pop but I love the fact that if it is Hamren, it's our Pimonde, Yente, Watimi Wakame, NPP, NDC, Clash Bia, Enko, so Babia, Ubia, Enye, Bibian, Nasefono. And no, I am a debt, I am a fair, and I know na me person who down it does say, across Ghana election mo. Say, a beye din, a Bruce one will be a quackotonaba. Time we the obe to me I no wa come to me move on den ya tie wie ya ne ba beto aba no so we are informing ourselves na fe ye compare ne contrast ne ahwe mo na modi mo message bre ye no hwan de ne to asumu hwan de ne to aba no ma na ye hunu so ampa obetumi aba be ye enema be boa ye yentimemufo ne ye constituency na nkasa eti this election is giving me hope. It's giving me indication say Ghana for enyini na Ghana for afei yatra NPPs ne NDC semino eso nka first na Kwame by this time ka obehu party boys ne party food soldiers no ka report ashase e beba say na ukopie mu police station where we koso but for now the NTV bi anti memfa abaso bomfa ma NPP ne NDC for so wo ma yade Omo say Ghana for nyini no now they have to play to the tune of Ghana for nothing so no yatumi ahu ne ma say the esi ekoso say Ghana development na ye pe no ekoso Kwame mamemra USA Iran USA Israel ni Iran and Tokoya ekoso Kwame me a chance say bano Saturday no kwasem ne say mankatamani I was just following trending issues no de ekoso sa akopem sa de achia no pa me sorry di kobo volley kakra volley no nra na wu pese ugu ye team no openi na menim sama na o kan openi na o kasem na enyo ngu na eda ba ko frame say na Kwame de na brade kan za do me jese mo mama Sunday for the bibiri openi I divert your attention from Sunday nyanya me na ne honhom mo me so a can be a victim
But try say say na SDA for no kwa sorry memenda. So fantastic so mu time mu fani hago. No kwasem. They do Sunday o maka tim say me bo vol dan me ja sorry aba be. No kwasem say your contem ti no bi kwa sorry. E bi kura to me ba your bo first second third game you are no aja was. Kwa me be dey che. No bu kwa sorry. Be be dey che. Omo na be be we ya no ma fa den inside hodum na emi e hoda. But rather vi ho ba wi ayeka ya obeti me kwa so yonti onya be exercise ba kum yenu bia so me ko no me kwa ya so me kwa so no mo konti dem person me victim anopa ma minti and the ideal thing say I wish so munyina be ja best any e ko wi a na ya and the ideal thing is exercise so hianti obetumi aba no papa bia be 8:30 na and on ko born Saturday anopa you no na me da for mom dia Sunday ti obeni hawana hawana obeni me say bebre na nkwa sorry obeni o maka cho so mo nkwa sorry bebre na minim obeni why na nim no wo team mo so nkwa sorry you dey papa your friend say obeni jamra yesdie ni obeni jamra yesdie jabi no kra jamra na dan bi e on ne ba obeni wo a jamra wa obeni na dan bi aka ho ba me ba slow boy bay bra tian obeni minimum nyina anti bra tata I don't know mu name me say I don't minimum ba ka me describe one what ye to so ye nko obeni we describe am o ha na man ka ma bo no hu ni pa obeni me describe so aso ma no there be obeni jo is not a subject for discussion yenye adwuma mo volley there ye timi discuss obeni me da say see this USA Israel Iran war no Kwame, I think it is a great opportunity, a great chance for African leaders to say, "Omo ebesua de no ma take advantage of what is happening between USA, Israel, and Iran." It's a great opportunity and an advantage for African leaders. So mbesua de na Kwame. Koso no na no me read wide ni nyina no atwemadwene ebesi the speech now the president of the republic John Dramani Mahama ekomaye ewo UN womo nhyiamudie no emu ya okachire omu nyina say the future of the world no ekuta Africans na Africa and a bedroom baby or meditate no Kwame, it is very very true and or can't ask him no nano me to am say is our president a prophet now because he foresaw some things like this say eba Kwame di ntina make us sound to koya shase eba mo blast omo na wo mu kunkum omo na wo mu say nioma no Kwame omu wia the next thing they will come and depend on and say your natural resources na ye produce or ye memo hanom no now they will begin to run for it womo mu produce copper womo mu produce the cars the tuo the battery the niema hudu nyina Kwame most of them free African countries and ombeje the free eba so we must begin to take advantage of it say womu wie no mo ba no mo be pesa nioma ya Kwame, we won't be in a haste to sell to them, but then we will be in a haste to tell them, say, dear mobile bejino, I was here pehunu mode kwa den. If necessary, crowd, dear more kwako produce no, momra me yes, our factories ni industries no woye memuha, na mum produce muvia ni exporto, na mo de akoba bia mo pesa mo de echo. This is the time I was here taking advantage of it. And Kwame, again, womo blast your womu ku omu say no Kwame womu wi a womba be paduane adi enuane ahodo pia these western countries use womu depend on no Kwame free Africa na say free Africa there it means we must begin to produce more of enuane ahodo a yebedi na fe yanhwe ne yanhyase hunu say yebepe warehouses ahodo akese na ya stocki sa niema yi na ya pe niema betumi aboa na niema yi stocking so ebegina ne nanso na ensei. This is the time, and this is the time again. President John Dramani Mahama obeba bemu no oka say agribusiness wani ba be ko. This is the time say awose ye hwe na ye add value to ye niema hudu a ye produce no.
say cocoa, say cashew, say abeo, say beans, say bro, say debeyo, and nearmana ye export no raw no. Let's take advantage and begin to add value to them because now no woman kuko sa na Kwame woman to me me fast na ma yi nko produce na encourage transforming to another product na eba sa no omo say woman factories ni omo industries ahodo nso ebo omo no Kwame na e give you advantage say yanso sanye mano ye besha ase ye bi wo ye mem ha ni add value ni yen sam en send en export ye raw materials no ko ti sa fruit juice ahodo ya ye export to the free sa canned foods ya ye import to the free sa enuane nkitinkiti na ahodo a ye import the free no. Let's now begin to sit on our buttocks on a round table. Na ye squeeze ye ho, ye shasi ye produce sa niyema yi wa no. I think and I believe say ye shasi ye yes sa niyema na ebe boy. Na ebe peja African so edi akwa do level bi say sa G20 na asefo ya say omo kwa take decisions when it comes to security omo yi Africa free no. Kwame, they cannot take us out again because omo nim say when it comes to food security it is Africa. So if it is Africa, na mo kwa take decisions na mo ye free honma. And ye yanso ye produce aduane bi amfa mamo. Ye ma ya aduane ni nyina aka wo memu ha because we know very well say you depend on us for food. And yanso ye amfa ma. So if you cannot include us food security no eba mo ne bekum mo ne kombe ba be dimo. How come say ye memu ha ye continent you hanom na nnuane efiri. Now benya the likes of Sudan ni other countries what Africa na Kwame ekom ekuomo na mrofo na womo hono womo ntumi nom produce enuane no sede yen ye hanom ya sase no eye fata arabo ni etumi produce bibia wo hanom no ekom edi yen. This is the time. In the agribusiness no our President John Dramani Mahama eba no obeni wo be kaya atama me no wo sunya me ka sa asemi say African countries are who no depending on yen Ghana for food security. So mutumi who say ye to me produce enuane ye to me refine no ye to me transform no na omo can foods omo fruit juice omo niama hodo ombenya de free Africa ha Kwame, they will begin to think and begin to make decisions say amrofo no what they are taking from us no mu chiti until now we will not come to you in a haste to say baba jisika na baba pe bi free mo because we have our neighboring countries, our African brothers called Ghana womo aduane a yepe no ye benya dia free omo na fe nso atumi inform omo na omo raw materials no nso wo matumi add value to those things na boanka kranka because the next phase of the world is Africa. There's no qualms, there's no challenge, there's no debate about it. The next phase of the world is Africa. We have everything. We should stop being in haste to destroy our lands, to destroy our water bodies. Ani gold no say ne bo eba be kosoro ebe peja interest ne ba be koso ba Kwame no kwasem ne say gold no ba bia ye shine na wo nya aduani ni a de ye shine na so ma mfaso mfa ma enu nti na nyomtuni Florence obi ni ma na hwan o se obi benya wa efriyade se sika wo ho na se wuni ahoden ana wo yade a bede no wadi se wo akwantu obi tu na se wo yade a bede no watu Krista better Kwame medase enti se sa sika no ne eniema na efe ni nyina wo ho na se Kwame wo yade a obeye den and so wase ye mayeni ekoho ye gold no menka se mayentu ba Kwame it should be responsible. Said the mrofo no so mu to God wo mu kru ahodo so but responsible. My gold no me destroy your water bodies, your lands, your livestock, and me destroy human beings ahodo. Menka se mayentu. Ye betumi atu. But Kwame, the economy no Ghana had the backbone no should continue to be agriculture. Nanka gold no so support. We shouldn't be in a haste at all. Crase ye to gold ni nyina free as you.
we should give the Western people reasons to say we have lots of resources, and not at any point in time what we want is water. Maye won't say we now open the free or hunting ya pray about to their destroyer. No, and it is good say gold board and so they and Yamahu do they go a ye refine the gold now ye exporting the raw and fanco. And until yen shas yam for measures been to Quemwa, about restrict your man for nothing, ya mining responsibly. Ya mining responsibly, no so near and sassy, no so boying, near produce and we are near hoodwo. Now your water bodies no so air boying, and me young so and so unknown. Nothing so your coastal lines and also your boy near the yet tourist site a hoodwo. Nothing your forest no so air than if tourist site a hoodwo. Not a moana woman no air walk, not woman. So almost everything they will rush, they will come to Africa. Almost everything said ye petori site, ye about Africa, ye baby, ye benyan super atwa. This ye about Africa, near Barbe edi free ho, ye penuania dia, ye mra Africa, ye pegoda, ye mra Africa, and omoba Africans so we will not give it to them raw. We are giving it to them because we've placed premium on those things. We must begin taking these valiant decisions. We must be deliberate on your decisions. Say it is for the good of Africa, for the good of the people living in Africa, and not just the money. Not just the money, because the money we don't make good use of it. We are massacring producing your pound farm. We should be very careful, and we must take advantage of what is happening. This 24-hour economy are urban. Kwame, one more you more cast a 24-hour economy, and you're possible and to me bemono. There be a me catch or say, mean you soon say yes. Dear me catch up when I catch or more say. It is because maybe you don't want Ghana, your Dutch, and say BC. Me 24 hours economy, the debia me bisa whole question. Not debia me kahwasem has to do with water, has to do with your energy, electricity, and has to do with your security. And no na me bompire say, ye bebwa na fe ye bifino nam ye mana jina ne nan so. Mate ye wia no eba ye betumi the solar abwa. Na so light na jina na so sound na baller who doing so matete me really wide about that. Say you bet me they generate electricity. 24-hour economy will demand more energy, and so yama you focus and call yensu no so a bit demanding more of it. Yama you focus and so and call ni to produce clean water, and yes sir. And we will depend on this Western world for electricity, Western world for water. But to me, taking care of all of these things, Kwame, it means to say the future of Ghana and the future of Africa is bright. Yeah, it's long overdue because sometimes there are things you say, what can the foreign aid do to us? But Debbie. Why should Africa, South Africa, they say that crap tomato puree from Barcelona, that is Spain, and Italy? Yes. Why? Why should we get to that point? Why? Say about crap tomato puree free Barcelona, Spain, honum. They are crab free Italy. They are crap because. Yawo asas yantema nya Ghana hankwa Africa nyina look at Burkina Faso almost a rich land so Burkina Faso nsase omwa when it comes to enuaba see eduanuaba one of the viable lands are yawo Africa Burkina Faso you can't take them out very arable Kwame so hwe lands are yawo Africa vested lands ahodo a yawo Abine dia waje any dia war traditional leaders when it comes to farming it is easy for us to say you can say mechanized farming. Yes. This is no during the champion more time near Igbo time no edru baby dey say state farms. Kwame the ideas of Nkrumah told bia ko kan kuma na say
oh, I'm focusing on Nkrumah too much. But we are not saying say Nkrumah was an angel. Yes. But Kwame Nkrumah mo champion mo ni kofo omo making sure say we will be at least self-sufficient. Especially when it comes to nuane. Say obi adi bibi abeboya enye nuane. Africa, Kwame so obi adi nuane bibi abeboya wa Africa. That it shouldn't be food. But ya ba to the point to say even in nuane kura no Kwame. Even in nuane when it comes to food I require safa chance in kwasresre. Because say Yankasa, we don't believe in ourselves. We don't trust our own. Nyama nyame dia ma yenjini. Etimre bia be koso ayesa. But it's high time we have leadership. The leader would not only think of say nyama bebe obeyimu na ayefo nko. Na import duty saba from kwa. But we should also look at an avenue. We'll be doing more of export driven as a mind export driven than import driven. We should be self-sufficient. Say, our neighboring countries, we can feed them because we've done it before. And then yes, yes. And China, now me call Magdan site bako. And China, Kwame, and China, it is a good. So mine in a year. Now can say export to sorta. It is a good. Yes. Sike woman. Sike woman. So you see, Kwame. Namenye Debbie. Yes. So Kwame, you see, to me, I am not seeing the system right now say it is collapsing overnight too. But it's been tested. That's how I'm seeing it. The system is not shifting overnight. It is being tested. It's being tested. Say, Africa, are we ready? If say we are seeing na shase no mo kunomu kunkumo mo na say enyema enkoye na emfree the western world Kwame emma biemu a sa fruit juice no sa tomato paste no sa enyema nketinketi no when it is not coming again we are being tested. Say, Africa, are we ready? Can we take charge? Can we take control? That is to me what I am seeing right now, Kwame. That is because Kwame, so here China has expanded itself and our settled energy deals, including purchase from Russia. India also experimenting with settling certain oil trades in rupees and other non-dollar mechanisms. Just say, Obia dan who are no omo so. This is the time, the chance, the opportunity for Africans to take. It is ours to lose. This chance is ours to lose. Because USA, Israel, any Iran air queen, or China for France be sorry, and the chair for France be sorry. Now the attention will be shifting from producing a neomana, Africa, a neomana. You better rely on a basa you better say because of this war you no a new kwanza let's take advantage I don't pay polytank sumo super na baba yenyina I don't pay polytank makacho se promotion e koso no fie na oni polytanka. This is the moment I also call this sumo super tank onyo do polytank for no house sumo Sompa for say me ba mo be ma me 10% discount. You might 10 free so. And you to me save 1,000 Ghana cedis and above. Cra was so. Ti I pay what to ye day. Promo ne cost no bomadia na ko jodie. I don't pay a sumo, polytank sumo. Polytank ye dim ni free tete no. Na ho ade ni giram enti ko na kwaje papa no ankasa. We a polytank sumo super tank. I don't ma 10% discount. Save cash. Bet me the cash aye bibi. Polytank da su jina na so. Aropaita go about Mr. and the capsules. Aropaita bema na se wo erector misfunctioning. Your man koye. Abusuya dia ni wo pa se bema ye bibi anan so na adia ni nya adwuma. And dia yes ada e hadwen. Aropaita bomodia na jo tago heba Mr. and the capsules. Low libido atinka nya manko a. Bema also nya atinka obe also nya atinka watinka ni wa eyade.
Entunya tago heba mesa ne capsule bubu bi na ma ne nko ago ani manse botago no na no pay eniwa kagina mu RSYD Novage Studios ano pay mesraw se bibia fa video ho se o telecast wa dia ko TV so o podcast o social media o streaming on ya RSYD Novage Studios omne o the state of the art facilities are almost studio papa bia you shoot to ade ada utim say come pa ya film ya manage say professional hands and ya dey attach anopa bomadia ne ko Accra Malam Abiase off First Kokoko Street Misraw Ghana ha nyina obuku o ma bia o ba 057 471 5778 057 471 5778 and 030 397 4822 030 397 4822 Osebra yen create something together. Arapai siatika ne expert ne ba ko pe. Expert ne ba na fei one of attachment number. Professionals na nkasa ne 21st clinic. Yade bia tie ne o 21st omhwe yade bia. Diabetes ne how, hypertension, and also STIC be syphilis gonorrhea de keka ho. Oh hoda so body na a week. As on your basa hu ade kra how. Branian found to lab so nyenhwe. Enyoma how wo yafunu as a wa shiftings. Kom. Oba ye twa scan ye de ade ende na wo yafunu so ade we hadwen we kosi. Umpie nko baabi anko ye no ho ade amawo. Na fe so body no ayemre na wo se ma physio your professional physiotherapist for ho omo ehwe umfidie nso ho ye use umfidie no massage kama na fe dionim de ne sankasa join nyoma ke kan bom 21st clinic o se oto ase twenwa akopem na ase a wan hwe ya na dia yo symptoms a chero say ya de kase bi ba ene friend sciatica o nerves no ya no problem anopa bomade abra kumase ye wo hwa overseas junction ho a ene Alpha radio ne ben so Sompa TV Sompa FM ostro anomu ofom obo ase nko cancel cortes court junction hoduma Accra Dome market ube huyen sunyan fo nko sunyan teaching hospital Kane regional hospital Samson and Kransa ye bopoti Tachiman GN bank dada no e bank dada no uba hodma e hod mesraw fra 0249311311 branches in the doors ni encho ba bia be oneko 0249311311 050 311 anopay 21st clinic your sciatica expert na ankasanie anopay express group se Brian fon to kwan akwanto na bia na apese okọ school ebi nso awodia no adwuma na apese okoye ebi apese okoto ebi akọ visiting ekwan abefa so anya visa gen an educative ya assistant amuant menya ne easy international exams ne so say yes sat say ye TOEFL say GRE say GMAT ye boa ama well register na fe ya sama tuition o pass once and for all anopai kumase yawo asafo labor roundabout and cry Okaneshi first light Tamafomra community 18 Lashibi God filling station yane Lashibi funeral homes ne ben so Monso mo East Legon Momra Trinity Theological Seminar yede ona ane ben so Takra Denko Market Circle yane Hot Ernesto Fast Food ane ben so Sunyane Fonkwa Silver House yane court dan high court na ane ben so yede ne die nhwe Sanso na Tamale Teaching Hospital Debiani Emra Court the court ho na abehuyen anopa to ho ye day ticketing and ne for ticketing and ne for say ye local say ye foreign and crying to Kumasi to crying afa US country bia ticket the reservation ticketing in there ye kama e bo no e wo form ye choose season and time at ticketing no e ba form anopa abro kire onsam de akwanto nko ade e express group and make come for a day amount from 0249 000 near miensa 0249 448 0249 448 and 050 8111 1 near miensa 050 8111 343 050 8111 343 the bread na yamwa na kwantu no enye simple maw anopesha ne so say eye Kingdom Herbal Center on the ekofa by Kingdom capsules Kingdom garlic capsules and bitters
Kingdom garlic capsules and bitters. Afei Kingdom ginseng power capsules. Afei tremendous capsules. Hwɛ the woman ye. Tremendous ni siesie mama ayema. Tremendous ni treaty infection bia. Afei o menstrual cycle ni sisu ya tremendous na ebo ama no. Ahemfio ma hoye hwa ma hoye natural say de Yakopon bo no. Infection ama say send kakra. White no odepua ese ho. Uhia tremendous. Emema no so yambobo Kingdom ginseng power capsules no. Ginseng na ewom no. Ginseng na ewom kane ya nananom ginseng na ne dio ma kagire mu. Ginseng na ewom ne ma waist pains na akọ. O mental stress na akọ. Afa a man sufficient physical energy ankasa. Na ade aye adwuma. Energy is the ability to do work. Boawo. Afa wo be ma na se onkwamwa no wo form Siemens ne produce ya. Onya Kingdom ginseng power capsules ene ne bitters. Onya Kingdom ginseng power capsules ne bobo. Sa na sexual weakness nso de away. Aropa drugstore bia 0597 298 855 0597 298 855 and 0559 761 144 0559 761 144 Neje Kingdom product ni na oba yen hoduma ya wo Okeshi drug lane ho ana behuen anopa bomode ane apini ben Kingdom for na nyoma entimi koye aba bedwafo betena se na yadi nkomo enso ewo ho kaida share so Facebook ni active odo messages ni ba beje akenkan ede amount ode ba ya beje akenkan ede amount kama na also so WhatsApp de echo eti bomade a nebra Facebook o share o comment o like it na say ye koye nim every honum arapa abeyafo betna say mia menua berima Evans Evans odini no okay Buhari na atnas first Chairman Buhari is it Chairman Buhari no you feel I know a nice man Buhari age the mama the New Patriotic Party MPP Buhari Atanase Adopay Sansuna hopefully Evans will be joining us this morning. Messages na baba minimum messages no every ho Adopay teacher Kwajotepa nyina susu Adopay on the about say I was so East resident, please think this way, whether there is vote buy or not, whoever bribes you take the money and thumbprint for the person of your choice. The money offered to you is from your own hard work, your own hard-earned money from your tax payment. Do not entertain any rubbish. Greetings to Dr. Bobby Honorable Eric Nanajima Prempe MP for Afuado North, Chairman Odino Kwakuapia Kuka, and Mr. Usu Bempa, the Nshaya So constituency chairman hopeful. Way every teacher Kojo Eddie free tepa enyina susu anodi we ebrain anopay na mamenko the next one so and also free oyibo buatin Eddie free nebehi ana ebrain anopay na anopay oyibo rice oyibo say members of the MPP media patrons, if Doomsor is back, the energy minister and ECG should tell us because the recent power outage is abnormal. Greetings to Dr. Babian Shelley Cheitiwa MP Ashmanwa Biaja South, Osu Bempan Shayaso and Kojo Bamba, National Affairs Vice Chairman Hopeful. Oibo, Watin so dia Adopay, or they amane and so elho. Now, Benji, the way free, Mfensi Sevilla. Benji dieno efri mfensi sewia na anopai Benji saying some people are praying that the Israel and Iran war will continue so that it will affect us and cause high cost of living and used for politics. Few years ago, as some people were claimed that it is Russia and Ukraine war, so we urge the government to do something about it immediately. Greetings to Honorable Wisdom Osaibu Ama MC Akuma Wabie Just South. Emil Smith say good morning. Filippo Kwabre Kasim say God bless our homeland Ghana
As we are about to celebrate 69th birthday, greetings to my daughter Frimpong Manso Felix and my mother Auntie Mary of Genisuso Filippo Dediwe Ebaye. Jarabu ayana pa bibia aboko de. Danya boko nanso so no yetim kwamdie. Yelese banya. Eze Nkwantabisa hwe matere se manto so. Onza amwa. Me de mi hu ni side. Okay, so no na se lines kakra. Mini light for nra nyina. Me de sum ntataru me pie me de share sofa ase. Na metena so ama etenetene. No, we are suffering. Ye ni kanea. Nanso so nyinam kanea bo nso no ayedene. Ene yetua dum so levy. Yet dum so mene yen. Ye sabi ye mfa nya amanyo free se dum so ba ya de a emwa. Ene me no kese coastal for enwene pro e wo mo fridge mu ene mabu no asabe aban no antima mo madwuma mo ankasa bi o madwuma a o mo yitire kakra dum sama ne o mo ntimi yitire o matutu o mo barbering shops mo ene ye nua ma asabe mpreduasa o mo so aban no ontimi ma wo mo adwuma na o mo ase da bi o meyetire o mo de kania na ye ohuru tire mu na de ene dum so ama ne o matutu o mo saloon mo ye best John Dramani Mahama ya desredin e besre no se ye besre no ye kania no omani nyina so mfa mayen free so already ye light bill no e kosro dodo ye light bill no e kosro ama e ka e mene yen ene sebi period de bi di no ye dwene ho wi a ne ye se bobos nya tia light bill free so ene sebi kania ankanda MPP auto 200 series it me di 1 week no and auto wai 200 series 24 hours na sa ene obitimi to kania nko boso me 40 million 4,000 Ghana cedis no wakatu ya ayesen na wato anyinam kania 40 million ewie boso me no kania no ensa enyina so ama ye ho kire ye ho yira yen sabe mpreduasa Ghana foto do na kasa but omunya akwanyam betena kasa fidi so de wonte wo mo ne enti ya ba na sebi ya he empty vessel ama Ghana for no kasa fa ye mu or how wa Ghana for no kom no Nkwantabisa be sere mo kasa edru akiri mo moye ne yempa John Dramani ma yempa na chew se ye sere no a o maka na enyina so maye na ama se de enyoma si kono enye sa na be hajo ti sere no o ma nyina so maye se de be ya saa ahokira ye namu yenkoso ema yemfamu ene de matara medite yi Nkwantabisa bank say enye fe enye nice na brand matara mantimi antoso frese me ni kania de a ade a ha adwene pi ti be sere o mapanyi kania no onhwe na onsiesie na enyoma enkoyi emfamaye. Thank you General Buhari. Evans so betena se na Evans way every Pedro wa Medina Cruz live and clear inside Indianapolis Kumasi Tanoso Kesben Junction and Bosheba Amisti Gosu Zongo. Now the NDC party has nothing for this country because they promised cocoa farmers that they will increase the price of cocoa massively, but now let's look at how the farmers are suffering. The change Ghanaians voted for regards to Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, Honorable Bevisawa Kumsin MPP National Women's Organizer Hofo, and Kwajon Safwa Pokuwei every year Bosheba Amisti Eho Adeba Evans Anope matching. Open guess here major also. Na I pom to say Roma. Good. Yeah, the bad ya say. O party for who ye dear. Nyame adom bia ho ye good honorable MC Joseph Amankwa ne ho ye na obakwa breeze so empanifo nyina constituency executives no and party executive party members no bia ho ye Evan Samson the National Democratic Congress NDC communication team in home in the region no pa yen komo ewo ayoso East about to hear Babekoso. There have been a prediction. Kose Baba Jama and a bit take lead. Ka we die ka be sha se with Evans but see no tiase or tenase so mame magedron general I was so abato de nyame boa. Okay, Nkwantabisa ni ni kan mame mfa ncha sonko emma wati for mo magebra muti o apamfo ene wodwuma efom Sompa na be de ncha sonko de mo na me mame remfi me kroma ye Ofeso South constituency me party for chairman Joe Salah
any party in Penifonyana, any Ashanti region, the next Ashanti regional youth organizer is Senior Martin Amiao, Sabri, Wajib Brown, so Bim Kuha, our no so it's Jumadi, the Chastron Edimano. I have also East by elections. Nindikai Mediakoma a year Empina Ufrimu and Yako by election. Na me kai duro mo primaries no MP Ufrimu no yere no eginebi. Emma owie no anko yama no ema ekoma Baba Jamal na yesifi ho de areho mienu na esifi ho and pay me momu yako. Now with regards to by election yekoi obi o Ghana bia nim say aya was East elections here to a ohwe records na MPP NDC ena wini sa area hono na ohwe omo primaries omo koya omo ku Baba Jamal no a party no abamu ahokyere aba nipa so enti NDC for no take advantage of the vulnerability of the constituents of Ayawaso East enti kan Baba Jamal eche TV na otua 3,000 Ghana cedis na ebi chentoma na ebi che kosuani makonyina wo bra no moto aba no enne NDC branch executives agisa nyema wi akoto aba I elect Baba Jamal enne adru elections no so na mi bisa say enne Ayawaso East mamufo no nyina no obema omu nyina TV ni bi na wa mo 3,000 Ghana cedis na wa mo kosuani bi ansa na moto aba na ma no anase wo mo de 7 preduasa ofa wo mo sa omo de 7 preduasa ho wonya ye NDC nkwa na o meto aba da ma no eno me hu videos wa na ne nkrofo eche emo 5 kilos ni bi awen Ayawaso East mo video me phone so Andra enyumre no and a previous one and Andra enyumre no election by elections ya mo videos pa ma me push ma na mo omo che emo 5 kilos nketo ni bi no emma eye almost 5,000 obet match mo bia and selected people it mo video no opa ma me that be me send it. I'm not doubting because I'll send it me send it na mabo enti oba na obegye mo no a na ya catch us say mo say NDC by mu nya ahwe eye video no nse na omo ka no mo say NDC by mu nya ahwe enti Baba Jamal say yemfa emo 5 kilos yi emfa mawo mi hu video no Nkwantabisa mi suin ade ntena mi su enya kofo bi na akɔhye baabi gu Baba Jamal ni masidi na obi betom emo abeche edegu obi ni mase Nkwantabisa de ntena mi su ni say sa dwumadi koso onima mi ye zongo ni abrante enti wo de mo 5 kilo koma me maame abrewa oti nima zongo na wo ka kire no se ose NDC ba onya ahwe ne site ne wakai ne so nti o ma na emo 5 kilos a what do me matem mimi zongo ni na meti every emergency omudi NDC chi no enti emo 5 kilo enja no omudi NDC chi ana na bi Baba Jamal o jide wo wo mu a ajisa kwache emo 5 kilos ansa ne ato abanda mawana nti o hye djuma de we ase obi send text bi ena wo se obi abeche sika ma wo mo obi ade bibia bremo wo mo nyi para wo mo nto abanda ma wo favorite candidate Nkwantabisa Baba Jamal efri akwatia Baba Jamal efri akwatia na wo MP wa akwatia na enam se wo ye incompetent na won to minye na djuma na akwatia for 2 no akwatia for pamo no ene wo dwane be hye Ayawaso East na mibisa wo sabe so obi nyoma nyana odigu ball so a wo kotanka ofie. That is not the first time you MP or different Nkwantabisa member defending assemble indefensible before fry to no assemble indefensible you can't defend it history have it so no we indefensible okwa akwatia no akwatia force Baba Jamal abon akwatia force Baba Jamal ontumi nyana djuma as MP ena obabesia eba pam Baba Jamal pam afre akwatia obabesia ena tu Baba Jamal wa akwatia na watu abamade watu aba aye nima Ayawaso East ena wo na wo fre akwatia no wo se mambedi yan madin ay yan nima fo yeso na mibisa nima fo na mabusa Ayawaso East o se enti yan nima fo sabe enti yan ni sabe predecessor yan ni akrache fo ana enti yan ni nima fo ma a metumi di MP amana yi yana ne sent na MPP for akoyi Baba Ali a we local boy we traditional boy no wasaye imam e wo nima
se dabi se unyo wo mu a ye ni enyawo na sebe se okrom pete di wu na ma ebika mudi baba Jamal ko ye MP na owini ena ogin ne ma yo so ode ba ni ma ode be kwa kwatia ho na musuafo ofri akwatia for no man rejecting what you are saying obedi agye nyoma na musuafo to hwe na musuafo te ho na musuafo te akwatia etinde se ne maba ni esi onfambra nima ode ba bypass ejana kwakotia koma na busuafo enti me catch me no nima for say if omo pempuntuo wa ya was east even though baba Jamal atere se owo sika fi se o chesika na abeto wo mo vote no but me catch wo mo omo jisika to abarma baba Jamal omo nkan hu so omaton omo konwa na makotiafo efri se baba Jamal ko aban mu na ye che bibia e wo se ode ba ne krom eye nima omaso a orakoma nkrofo akotia nima fo mesremo yen so sabi ye wo nipa onima sabi yen so ye wa krachi fo onima yesu ye nia nkasa ye wo ne nima etwa na furumo onima enyini onima baba Ali ejinemu all represented the interest of the people of Nima et mesre ayawa so east for yesu ye nia ejinemu bi mamu mayen ko ye mistake mayen ko to ya ba ma obi a ode emo 5 kilos ena ebeto yen mamu ko ya men ko to aba ma obi a or the TV any 30 million and really even within the NDC because of say onim sa onye the right material to also tua ansa na to abana man what it means in people only any good intention a car papa boy ya otimi winning in NDC premise a millions of Ghana cedis motu abama no a age oteneka ansa na wabehwe mu kuro no all right it mesra I was is for munu ya baba Ali si yaro ni mane si namune mumu ya to aba na maye nua brantia wo free krom ha na sebe onya nyoma na ene mpuntu a wo de ba nima wo de ofan kwa kwatia obanigese vedase mechi am sof panyi the general sop of panyi Abraham Kwaku Adusei na machia regional minister Dr. Frank Amwakohene ne MC Honorable Joseph Amankwa na fast forward no last week national apprenticeship program no Honorable Patrick Opoku Fofie ene Honorable Joseph Amankwa MC for Kwabris ebeka bom eche neoma no de ma omo sua omo yensa no dwuma se de aban kan sie nuanom da bi omo ka se ya trosem ana na DC yeka so his excellency ama omo hu se wo de ade na ba nti omo sua mesi omo sua ye friend say tribo ni omo pamade nyina no ya ade a omo nsa aka omo tuus no ba we first phase de besere omo a omo nsa aka bi ni se omo nya botre na we piloting the second phase ne ba Yankopon yad mo bia nsa ebe kan de na me da se unua MPP for de ense uja omo ntro ba bia enye MPP ni bi e ba because intro be no mudi ense omo kan di ni kra no friends say omo former government no mu twa Ghana for ntro say agenda 111 mo ba be ye na so ko wie kire no na aye nsem bebiri enti ntro de MPP ubodin a no hu say ntro ohwe na bo baba jama o so odwane fra kwatia hwe ona bo baba jama no tama no wa kwatia no o ye project bebiri de bo mo but ewiase no election eduru ba bi na say anko ya ma wa ensa ya na nsem no eye bebiri unya we ni wiabo zo kan nsem no bebiri because ohwe denchembo water friend say project baba jama na ye ma eye akwatiafo na isu ho tin e de momo pa na so baba jama ejane na so ye dai eye e de ma omo ana ebiem no so no odonati cement ene nyoma bebre enti ye pen ye ba no monumental project pa dia baba jama untimi nyene dai efrim na no wo kan mu che bi wo ayawa so east na mesere menuan wo ye nkramuni bachoto ye nkramuni na utwa ntrosa no because dru bra mo ye fasting ye shase ye che nyoma no enye newu day 1 ana ye shase ye che nyoma nyoma be ya enso mo ye fasting na ye che mo milu ne ye friend say nyoma be nyoma no match ne mo is for fasting yes
You started check from day one. There be men can say because of our vote in Tino check. Eh, bra, sa fast in Drubiana, party be a channel, Buzan before and Chebia. 5 kg. And if you be 5 kg, the Atiana say, yeah, the company for some one check. It's your child, Besson, on a day, now so. Right now, Kramika say, Oba, your friend is a Mikrom Kenyasia. And penny for Shasia, and before a Chebi, and this for a Chebi. But and you be on a bad day, a Benyabi, and 2 general 2 foot to Ghana for any say. Because of our 20 opportunity na Baba Jamal chemu anasa omo chemu no kura bi anim but for fasting for fasting no you started chef day one no sa be do ne ya me no ka say ana na so to abani wie kura na fasting na so mu wie enti no ye be che sa akom so mu wie fasting ono odi adance ye say e do sambre ya donations ye dey ekoso no doubt sa enti me train twantro say ana de ne mo na we go mo bi 5 kg na also go to abama it doesn't sound well other countries say munsu chebi ana almost chef fasting and your money. And before Chebi. Oh, okay. And it's before Chebi. But I say Jadam didn't trust 17 about Obeka. Sa Obeka and it's for Quadi and Waja and before the it is fasting now more che Sanyo man. And I know what I say. Baba Jamal Moche TV and your man the two Abama no etina Ade you will be the Nyebini. Me am Hakwabri is ya former MP Francisca. Me won call for more delegate on GTV by fee. So young condemn us at the end exactly. So me jina ka san wo chemu wo che TV wo che kosua na yakomo bi kosua so nto aba mo bi wa hwe so ya de a edru wono mo a yen discourage sa de no say e ma democracy na enyina brane enkoye yentimi choose proper leaders so edu me jina ka san before de o mo yeso abofo ntie ba na nyankopon ayi your friends say o mo candidate amo mo ye bi ebisi wo bantama e friends o mo mp asenso bo ache ne onabo Kennedy enuan so Raf ekoso mu chezika Baumia first one, and then second one, you know, which is car. Yammer Matthew Poku Prempe. Yanti, Chama Bia was saying 500 million. So what I say, Etimono, Ayadea Mokradia, Moma to Mountain time. Timber Janaka say any cent in the moment to Abentiano. Ghana for one share. And you His Excellency, Yabana inflation, that's a minia. Inflation almost 54, almost Yadico 54, nobody do 23, Yabba that's say 3.8. So inflation is all fertile grounds. Amati see uko kromo a aduane bo ene o ma bebre bo a dey abafom so omuza no say no to fuel a amu time na yesai same reason yesai is here aba be duru 10 point something so omu time omu free so yesai as a president mama o kan kwenti no o me hu say 15 point but na bro bebre bro but or this one mo ndi no say omu time na 15 point something but here aba be duru 10 so we tell say His Excellency John Dramani Mahama any NDC aban no ye o man ye enti ayawa so east for ye ka tro mo say mo mu tie atrosem a ye nuanom MPP for dey edie no mo hwe ne o ma ekoso grounds hwe da bia no mo de cocoa price no mo de bo aban na chi hwe ye nka no krencheche ho o mo time 2024 na ye say 3100 me bo na cement ba ko ye say 120 Ghana cedis ebi kra bro but wo de emfa ne ho say 120 Ghana cedis ya buy what do me enka ya tum kra ko 3006 yem fa de ya tes world market effect no abaga na so ya te de aba 2500 and something so 2026 no and cement ya say 80 Ghana cedis e bi kra 74 bi 75 boy fancy 80 Ghana cedis so and cement do beto say first na 26 beto 26 bags say kwiani nu yi cocoa bag ba ko a 26 bags of cement and beto and Kwenini cocoa bag bakwa. About 32 bags of cement. So, and I ross ton say. On time, na say. Na 9,000 and something. Says about 7,002. So, enti and new mamba form. And you remember from when you and woman you in India no quadra. Kwame dan so Satman be koye adwuma oyi. Oko Kwame dan so a. Abro koya ko do 2003. And I got my 500 Ghana cedis. And you remember form. Obia hu ya the air ton ba. Just say enye dey anya bibia na ebenya 100%. Dum na ye ho kire busa no. Time na nakufo ado time. Aduane kura na onya bi no wadi. 3 times ye tie so ebi didi 2 bi didi 1. Azan watimi ada. But enei ubedima didi miensa ni nyina. Ede kokroma anwa na 2.5 and aba 1.5. So, ukọ emobo eye ne boye den dia hulele kura enuanu mu di bi kura de eze 50 60 ya bono ayi donkomi. Tujimi no kura de obenya bi 30 ni 40. So, etinioma aba fom. Ene ukọ abode aba fom. Enioma tete aduane a ebe me ye ho akire wa asetrem nyina no. Enioma ye dai aba fom tia. Mo de ko hye IMF mu.
eduru your friends quarterly bia na e was increase price no you hwe se e be review na electricity price ayi dey aba from eno pe ena se ade a Ghana challenges a o mampanya kan wasem se ye behwe na e dey yate so ama bibia e dey aba from e dey wesra ya was say ye hwe grounds ye hwe ne o ma e koso wo man yi mu se ye ho eto ye hwe national apprenticeship program a ye kan ye no munim se ye boa ene ye dey aba ama ya supply first phase ya supply materials and need tools no e dey e dey amomo ye hwe nkukọ ketenketi program ye ba yi uria se o pe bi kra ye wi a hume ma jeme de ma ye nkukọ ye se o manyinyini me ton ma sa ko fofofro so ni nyina ye ade a initiative proper initiative a aba ne de aba eba be boa timamufuo se de be ye be dey yeso ye be dey ye benya bibidi ato ebotom interest rate na say se aba from ama me a mini bie onyani wa bi ba te se me so ko bank se me kwa kwaji loan a interest rate wa from me do agi sika me pe e de be spend me businesses na ba omo time na interest rate ye hwe na da say enti ye be stress say aya so is for tie ya omo nkoto oba na e ma baba Jamal na enyomo papa ndc aban eye no ya hwe ne ya to aso ne do ma kodru bosha asase so wo hwe medicine form no kra no wo hwe your friend say farmers omo ba fertilizer busa no omo campaign wo dem ye to oba wie ne kobu ani hu say fertilizers uko sene east sene west sisi asene east sisi ai uko atwoma ngo biaja sisi ai a sase ma american empanifo ne bedi hu adanse ye fertilizer ba farmer koko kwani no fa nguni koko so farmer no fa nguni fudie so ado o say ahwe on Ross boy saying Ross say swati na 9,000 something but is here swati okay Kisiedu Augustine say on the area is 6,500 watch I 7,000 area Kisi would free buy so you can add the area swati as here me dana say nyame hira no so entu nua betra ha no ma on kan yo ma reflect your grounds na onya atrosem onya du otumfu trogu Ghana fo ani ebasa obi to no beka say aban nya hwe but his excellency ye enioma all right ede bibi papa bede ebebre Evans, thank you. A quick one from General Buhari, then Mabeje Kakrada Yako Iran Tokoya say the impact on our oil now Ashasian. Buhari, I know you want to do a rebuttal. Clarify for once and for all. NDC for the sound come win nam everywhere. Most social media handles, even on my party in Penny for the same. Said Niente and Yinam Kania are costly because of the MPP are buying Ed and Yinam Kania and Shaya Akoshe IMF. Let us clarify this once and for all. Many better I'm also or Chan Sofo. Nice and Sofo 8. According to IMF, conditions are more common. Almost say there should be quarterly adjustment. Quarterly adjustment, there should be either an upward adjustment or downward adjustment. Upward adjustment any say ye tum akosro and a downward say ye to sabafom. No my factors are yenina so enfant to yin kanemu. One almost say fuel bo ekosro. Na inflation ekosro. Na exchange rate no so kosro wa and ye to yin kania dey e man kosro. But the fuel bo eba form. Na inflation eba form. Na exchange rate so ba form na see the ho ye den a yen tete yin kania bo so na mibusa say mate bo no so. So clearly, what did you any conditionality? I don't cry the PRC for. It's a fact that PRC for Jetum. It's adding to what you catch say. I am a fraud and need to take a Kenya boom because of MPB that question I am a them. So this is a lie. And you true what it's when your brother. That was a kiss sign. Not gonna phone so Evans. My member also responding now. I feel young court the main substantive one. I hear the current state of Iran yenim how impactful when it comes to oil. Yeah. Iran for we are any predictions say fuel price though MP Amiatia say 5 weeks of reserves fuel but the future is still scary. Saying to kwan beko so akosa minua aya na etoda medwen bibifo ho a mentiasie yi nyina aye wo ha ana IMF deal no model electricity no ye dai ekuhyem omuya no mugyenkyem na that was na up was na hwan was edimma mbi otifie no onim sa was na na wo twa ntoro kyere no modi ahyem contract bi a wo sign na wo di hyemu a e wo se wo behwe se wo bedi contract ne so se de be ya ochena bi ye pebosia wo nkofu cruise a ye be dai ye benya bi wodi ahyem se ye ntutu ye friend say ye increase no na increase na wo de bae no
And I Juma over Cassia, the down was no one why was we by Tino. It was say, yes, if fuel prices ever from the so. Can you provide evidence to the fact that you increase? Bema. No, and say into chatro. Bema, and you're trying to meet. No, see, I'm not for you. Chatro. Casara. Can you indicate? Obit my indicate. IMF Kasa. I can't no chatro. If you can't indicate it, you are lying. No, chatro. My IMF document. I'm Obia Ken. I say, Mona Mudi shame. Enti Fabra me here. Enti Medemano. And you now host to program. This is serious. Allow him. This is serious. But the conditionalities. He's saying the conditionalities, and he say what you say? We should increase some taxes on certain components. So it might be say specifically who document him say to electricity. Yes. But the component that they talk about, under that component, you can find utilities. Good. Simple. So utilities, is it down now or it is up? It is up. And I wouldn't even say it's up. It's up. So good. Utilities up. No, even in the pack, it is stated categorically. Also, all those understand you. And a mayan pack for and a mayan whether there's increment or decrement. It's a pack for. Yes, stated in the official document, government document. Petrol inflation conform. No more why I that is the perimeter. That is but man making a point. It's very making say unia me no sign contract na ma kire say quarterly bia no e wo say ade we increase na obi fra kire e bia meni ho na obi a me de akire gya no e ba nhihye no also trans no hwem. According to PRC enya necessarily say adjustment can be down adjustment, we can have an upward adjustment. Correct. There have been a time MPP time it drew baby omote so the adjustment came down. Okay. And you adjustment abasro. Quarter 4 enti me pacho. I just want to assist you. Quarter 4 you assist no. If they want to assist me, send a message. Barbara no na assist. 2023 quarter 4 you quarter 1 you let's take it that way. Buhari will you no you take so be responsible. Turn yourself. Mami Tio Evans time there. Media. The idea say and say adjustment o ka say e cough straw na say beba form e ka twitwi dia mo beja no ho e wo energy sector no why na ntua so what you say enti aba ne nyanto sa na yeso muru bi ngum sa na say mo the one see dia toto to efu eso ni nyina ka na ka mo dia no enya ka ketwa if it is a candidate then we no ni nyina ka ho bi I'm telling you as a tio finance minister ka say mo raise per letter. That is the reason why at forces here by review on that what you say so a time we come Sabuano electricity bill born in an bed. A paper from Magana for 1 day. Atom, President Casacro can want them. So, by only a money pretended as a minimum na mamma and a bina, where magic bean or this Abuana day. Abba, and that's what the other a friend's condition about share. IMF contract him. So, what I say, Unia Bugabuga say, anti AM tro light na, ye to 2 million. You know, I'm before the share. IMF contract him. I was here more Ghana for you know. And the no ye review. Na as a bona ba fomo a omunya ntoboase ema His Excellency John Dramani Mahama say e bona de nya mai but ye be review ye after the review no e bona be dey be ba fomo am ye nyina ye dey e ho atoye. All right, thank you Evans. Buhari me ya say o correct no still obese ogina ne communication for so one kind of can matter that's fine. Okay. So no, I'm glad they say document ya kan nyina no kire say oditro so he has been exposed. Now, I say Jobama say may review BB now on Matebo so. Now, Mami can be in 2025 State of Nation address. According to John Dramani, I say reduction in commercial and technical losses will lead to affordable tariffs for everyone and bring relief to all users of electric power. This is 2025. So what it means is say we were expecting reduction in the utility tariffs. Now, remarks. As I mean, okay, say or can someone in 2025 during the sona. Menu can say or more to lighting by 29.14%. May to us be. Or Saka say in 2025 State of Nation address. NDC for Omon Kano Crew. Or say teachers retention and rural allowances. This according to John Drummond in 2025 during the State of Nation address. Was it government will begin plans for the implementation of 20% allowance for teachers
who agreed to serve in rural schools. This is in 2025. We are in 2026. It is been in a year. Busa said, teacher ni been work class as 7%. Or just 20%, increment. No, let me go to the oil straight away. Meaning so I can oil work up until make media. Now, John Dramani Mahama say conflict na cause Iran no a bit man effect on Ghana's economy. Minim eda anything for G2 mu say an external factor can affect the economies of Ghana. But minim dan this if one yan to say external factor to me affect it. Sami Jemfi on TV catch and say if we say the Russia-Ukraine war are affecting the economy, Obusa say bomb on moto and a bit to Ghana hana. This according to Sami Jemfi. According to John Dramani Mahama on record, SNK say MPP 4 at the subordinate air boss the Ukraine-Russia war and ama economy no sebe imoayeden. This according to John Dramani Mahama. If they told us say a conflict happening miles away ain't to me any effect on Ghana's economy, I don't see why Ghana should even panic with the fact that Iran war bring effect on Ghana's economy. But according to NPA, him very well say there will be an impact on the economy. Me still if Sami Jemfi or say to me effect on it. And if Sami Jemfi say to me, it means then so that is how the economy unity. If Sami Jemfi was wrong, then he should come back and non-country Ghana for say. As seminar or come nitro, but we are going to hold them by their own ways. But be catching and say in some no kind not a throne no mudi Ghana for the G2 media. You all come back and sit down and make sure say you better Stefania. But me no, I'm not panicking. Ghana is well prepared. Ghana is a sovereign country. Ghana, you bet me after your minus without even any external support. Now no can say NPA, Edu Zita Maklu. Or say you have 5 weeks reserve of fuel. I bet my Ghana for 5 weeks. Again, John Dramani Mahama, the president. Now New York has the State of Nation address. Or say Tema Oil Refinery is back on its feet. It is working. What it means is that Ghana you could no ya ankasa you to refine in Ghana. It's what it means to kesi Iran and Israel for even 40 years. Ghana for ya ankasa bit ma refining your crude with the Tema Oil Refinery. John Dramani Mahama said na the eye jumano. So Ghana wouldn't have to depend on Iran. It would be catching say and then to kesi Iran, Israel, America into Ghana you won't be today no correct. So it is as a sort of mismanagement of this government, and we will hold them accountable. A minute from you, Evans. Now, memorable and I mean pick course. Minuya, Omodi and Trona, or Kasa, Sano Becano. And so Busan a straight question. Say, no, what you Iran, ne, your friend is Israel, Tokano. Ebenya effect, and I was all kind of crazy. Oh, Ebenya effect. Oh, yes. Is Russia Ukraine or any impact? Yeah. You guys say that? Yeah, kind of credit, but impact our money now was our my reason. Me who impact ni be the omokro omokonto kwano ta impact ro manya bi. So, sika mu do mo nsa bobo mu ene kro no de course no. Eduti na ma impact ne bro sa Russia Ukraine war no. So, enti ya besere say empire nyina ye mo ne say ntokwa no eso betwa ntem. Because o share your friend say strike him was between Iran and Oman. Na a passage no bibia de efa ho. Ti nyame amwa na say yakobombo ho na say ye oye no ye ho be kire kakra. Ana oye Tema Oil Refinery asema wo kana epokra nso togum. Ana oye Ghana population no the way you see use fuel na. In fact, say ye ka say ye depending on Tema nko a enya de betima ye dey abo oman no. Ntie dey a import kakra be dey ebeba ama bibia ay kama je be say entokwa no ye nyine mo mpaye se entokwa no enkwa achiri mo ekwa achiri mo abema oil sem because there's almost supply 20% globally I'm going to supply until globally na say bibi ko si won sa serious ba ndi enuanom de atrosem na nti enya omo a minute clearly in some okay na I confirm them kind into say me twa trust now you've made mention said now no president bit na TV so or ka say Ghana for men worry na Tema Oil Refinery as say ejuma e be fidie no and then there was say epokra so to na Tema Oil Refinery oh yeah you know Ghana is moving Ghana dey be Ghana and trust no how is it a lie that's what making
Mama anka. Wose mama say o ye. So what I'm saying is that what better now what jetum. Tronsem sa no. What jetum say John Mahama to now. Tronsem sa no. Cannot fit Ghana's economy. Mama tie phone. Bedamasi. Mama tie phone 0548931931. No, a minute. It was just a rebuttal. I gave you 2 minutes. Enter the amount 2-3 minutes. 0551931931. Send you refi. Hello, good morning. Hello, good morning. But you didn't baby are free. Line. You so ka crabby mommy. Hello. But you didn't baby are free too. Okay, I don't pay my NTO minia. Barbara, I'm not hearing the person. Oh. Sompa FM. Ade. Modie say Ade amodi be trendy o say dey say no efiri hin. Say ti na Yakopon ye ni say normal line ni twitwa no. Hello, good morning. Hello, good morning. Open you din baby afrefi. The being at the Prince, Prince an open yenti o. Yo, ever what I say? One for your campaign. Now, by election, I am saying, a cartoon of a mission as a member of Florida. And before, it's very also what a move, what is it, what the television. This was once you to organize that will be party. Almost answer will be one pen of quarry. What you say, one pen of quarry, what it can quarry people pay. What you say, one pen of quarry, it is ever a cardia, Yahan, will be on a check. The whole time, what you say. Didn't you know what are they after they? What you know to what are they and your politics? Can you anyone know? But I also express your feeling and no money in why? So we can a bit more can answer without an insult. All right. Hello, good morning. Oh, open it Christ and assume you and council chairman. Mr. Paul, who would chair another permission when you from one of you DSC. He came a month and his excellence John Subuni Zamani Mama. Emergency about no dinner. None of it and pay on us. Open it though. And you so soon far. And then in fact, Mama and this in Nani, because I'm taking in some of Kenyano and fuck him anything. So one way in different Kasa, no to jump also a dinner or no. And people banking what you. But many like to know where you be. They continue school where you be. COVID-19, 11, 13 tax, mention tax number so good. So, I buy Papa Banet was hit or mine now. Which one get to for one small boy? What about a Yintuma? You become to my Pagana Fortune. Who do I would control? They're gonna for a net the politics in the Chimu. Make a matter of place there. But I will lie also, let's see airport. I'm a people's with here. Now, look at that no matter what. You know, so far, Nancy. Opa, we did a look at Doma. Now, Monsieur Ancre. Come to 20. But it's go party to cry. That's it. No, Evans and Ombre. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Open your dinner, baby, are free. Okay. I can't do one assembly. And after power, I'm more about now. The mayor people, La Saturday, the night in Basso, the chairman will go or no post or be an organizer. So, you okay. And then we should buy election. And if you for buy election, the
ya and then you know some movie and you know and you may be an amayo because she go with some my ready some better electricity no matter what Eddie Mamo and she just may be an amayo and you might come my party and it's when you go to come in back. Mera Seminia. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Mini Abuko. Nyami adum na so e. Good. Yenti are not paying. But you mean as say oh back on the share the one not pay. But you did the honorable Davis. I don't want to go the last and the Friday. But you can see the West District Western North region. I no pay open us on the near Jomo. But show no so the power. Now kaka me kan say hinia. It's about time say Ghanaians. Na your fire the to say o man let them put you at the in the kind of thing. Think to me say, I don't know man can hear about that I came. Okay, but not them go for the na buying say o man to the who are at all. I thought that I don't want the Ghana cities no. I buy no bra and I buy no position about the face as the person and then I buy the bride and again I don't think I'm on the work of the check of the Ghana for and if it also wants to do that. And then every should have power. And then again, I see. You know, no capacity here. No show to the COVID, but you have to be Tagano. You know, you should find him to that. And then no cafe to go America and Korea to be said the obedience. You didn't take a kind of one. It's about consequence. You can say, this we are saying that money open, yeah. Then you can say, this is not a real one you can say. But my put to the mother. Okay. Yeah, that's it. Thank you. Thank you very much, sir. Mamanya birthdays. Let me see Armenian fast new birthdays. You know, sport for no. I am ready to sit down. Mbappa need team now ready to serve us. Happy birthday to Evelyn. A glorious birthday to my beautiful daughter. And I would day be saying Amisha Edmount. Or level 300, our God sold nurses and midwifery training college. Dame from free adum kwa adum. Me se me ba we de wa ba waren de wanya japade o. Be ba panyin no happy birthday Evelyn. Mami akosia. Enjoy this amazing time. Dame de obekwa achipa. Happy birthday to you. Obe ware me ba. Mami ndo me hu. Last one. Happy birthday to Hilary Nana A. Owusu. Today is your birthday, Hilary. Beautiful one from Mr. Edward. Mr. Edward say, Nyaminyo kese, Nyamishaw. Very beautiful lady. Midin name so no Owusu. Happy birthday, Hilary. Yesem kwa tenten ani apom de mau. Nyamemo akuma so ade nyina emrem. Enjoy this wonderful day and this wonderful moment. Happy birthday. The next one, Kwame Grace Kwansa. Obapa Grace Kwansa of Genesis Fashion inside the Diakon. Oba Genesis, happy birthday, beautiful one. Queen, you are special. You say Yamisha at the mount. Our family, you say Yamison from Dumu Kwa Dumu. Happy birthday, Grace. Enjoy this moment. Afe happy birthday also Enkoma Bawa Pius. Bawa Pius. Pentaguelian. Blissful euphoria, axiomatic carnivality, and stentorian verbalization. I wish to thank the magnanimous and inscrutable great architect of the universe for allowing the sun to announce a new day, and thus making you a year older today. A Natal Frolic and Fete Pepe Tuesday. Where people the other metro. You offer clear naturally. Offer clear. Abba! Offer clear so kumiano pay. May you never be a crinkum, crankum, nor a higgy hagger in your milieu. May God keep you quintessentially supercalifragilistic, expalidocious, and may your hacienda be filled with blitzsonic effervescence. Happy birthday, Bawa Pius,
aka LeBron, a media aide to Oforikrom MP from Ofakle. Me can't see me chantro. Ofakle a day. Men yes sir. Yeah, Ofakle. Oba to me wa. Ofakle so nyame insha no nyo kese bawa. Oh yeah, Jumading, happy birthday to you. Wati? Nyame be mo akosopa. Happy birthday to you. Now, mo last one in free ho. Happy birthday to Enoch Pepra. Enoch Pepra, today is a special day. We say a glorious birthday to you, Enoch Pepra, aka Teacher Ko Bentwa of Asantiaguna from Kechi Obi of Sompa TV. Obra Onyano superstar. Kechi, so my happy birthday. Kechi of Sompa TV, say happy birthday to you. I'm sure I'll be praying on your kese. Ebisa wechi na hey. Okay, well, so yeah, happy birthday to Frederick Safo Asante. Frederick Safo Asante. Today is a special season to you. Ora Frederick Safo Asante. Wayfree Evans or Ben Samson. Incoming communication officer for Kwabri East. Or see Yamin Shaw na Yamin Yokese. Yamin from free Adum Kwadum. Or say I can only hope that you may have the best in your day. That is a lovely and loving as you are. Because that is the best birthday wish of all the birthday wishes in the world. Or say happy birthday to you. Nyame enyo kese pa. Enti yera Safo Asante and happy birthday to you. Anna we say we yeah last one no. We yeah happy birthday to Pastor Derek Osei Ousu, Kaneshi branch manager. Express group from Mr. Wack of Sompa TV. Mr. Wack say Yamin show. Mr. Wack say wakuma penti da me do bedru akire. O say the oya man na ndi so odokra o wo man no anu edin. Enti happy birthday to you. Be fa mama pon apa general time na mafa. Yamin show bibia na mo be ya de no nya ntem. We ya hwan. Happy birthday to Abapa Felicia. Our Fahima Felicia. Yeah. Say yanwa anke bi mbaye den. And this person say I can only hope that you have birthday that is as lovely as loving as you are, because that is the best birthday wish of all the birthday wishes in the world. Happy birthday, beautiful wife. Well, beautiful one. Live well before you leave. From Ejako, turn around. Okay. Ejako say live well before you leave. Enti nyame nyo kese kopim so obe kese pa. Happy birthday obeku oba hema nyame shaw. On that note, the whole Ghana matenas ya hwehwem say sa krache ne friend emba pa no. Ne voice ne demeanor ne posture. Akwa no ho konkron won so because sports no ye wia na nkofo agbo apo to baby kikambi. Emba power no ye serious enetie. Oto bi na wo say yen. Hey, Mrs. Aquano. Oh, no. Ekiki missing. Edia Bain, Ekiki was saying. Now won't take Kojak P&F toothpaste. Any of my mouthwash no. Ye free hanum say ya kona kopebito. Esan say hunya na kra. E bomo mo se typing film mo. Said ye wona. Hey, mini abe. Ane. Emfa si endia gokra. If you say, ebetimi how dachi. If you just say near yedi pro code bad jaso, any drobian si a kind of Sanso, and I yedi Kojak oral care, abe jaso, a demusrunko. To say, Kojak charcoal toothpaste, Emma or senior fita, ne mana hoarding. Kojak regular fluoride toothpaste, a puero, Emma see a day, ne mawenum suyehiam. So you'll be so set I fema. Well, we did Driani, and I said, share. What Diane, Kojak P, make Kojak F toothpaste, and in a mouthwash. Chuchumika Koja, oh dear. If you say, Kojak in Yamasu dear, it be quality keke. In Cratway, FDA, Ajatu. Yeah, ma will say. Asensenya me woni wo bia nse sakoje abaye oya no makodi ebresia ma wotu awigina ya Kelvin Genesis Get round who fidi. The cost Sompa 90.7 and Cransa, Papa Toast, Sompa 106.1, Techima, Brother Philip and Systematic Press. One minute, General Saint mine. Every year was song for. Oh, Hinini. I'm
Juma Krachada Zoa, also for Mammy Premeni. Asante my Jimmy Atumu. Amami din for four. Wo bapa. Amesa. Osa. Woman King. Pam Dede. Awuriche. Oba Sariki. Mamaga. Nadromo wa. Ene ye benada. Bofo ni ye kamwe. Oje warrior angel. Wajuma kutia injustice. Intentia. Aya invoke. Imagine oh. Yensi mi me mon jamais. Eya jini eya kinto. Yensi mi me mon jamais. Mi me mon jamais. Mi me mon jamais. Mi me mon jamais. Mema na ye. Oh, mi me mon jamais. Yensi mi me mon jamais. Mi me mon jamais. Mema na ye. Mure frati semu na monka mokaninu manu na mi be yadi fufuro mebo kwa matu esusu mama subonti abani amia amama muse mini asafu rani bibi ekwantu baby akwani ya ni ma oni bi ani dasu. Why never see me as why crying me for two for it's dream upon your body. It's me, motion. Let me see upon your body. It's me, motion. It's upon your body. It's me, motion. Imagine more. It's me, motion. I are second verse no na samu no ho Bible say na ye wo so unti obehia so erade so no ti se due sie so bonti wo so na ba woni brema ade a wo ye nyina be ye de ye nsro ni otamfo ibe ye yankwaji eni erade a she akudi ebia be sorry etia wo no we no ri odima futasi ma wo obema na ye na mi timu ewia me drofo mi nim dia wo na mu mi nim empempem wa asode etia wo Bible say ne wo sode tia ye no ne wo so aye so no ninti wo mo be hia se wo bia so wo so awie ya ye yi apai wo mo be hia se wo di Israel nyankuru poi epeye wabasa ha mes wo mo be sese wo be chichire wo be kanche na de ye ne nam no ye frɛ ne honam nyina nyanko ne bonwira no onam te se katawere ne bufu ana na pampam tuwisi e basa no wagina watana pampam no watoto twede ne bia kasasabron e wo kwayem wono ne ye nyankopɔ ye frɛ ne dom a wo kyere dom. He is a God of hosts e wie fa ne ye wani daso mesi wo se na se di no kora hwan ne a wo be ha ye merafo wie mi ya pai se wo bedi no kora mesi no rinye
Odima Fotiasina, Obema, let me see Muponya. Rana, what do you want to Radisson? To say, yes, Bonte, a son about when you bring one. Adia, we in Nabe, yet you're strong on some free bail. Nipachi, Radia. I could hear your rabbit, sorry, Tiano. It's in a ring, yeah. Odima Fotiasina. Let me see. Maybe a quite so bad, be a penny. Now only be any dust. Ha! Why never see me? I see me. Why granny me for 2 4? It's him upon your body. It's me, Musham. Let me see upon your body. It's me, Musham. Mitimu upon your body. Every eye may bomb pie, pie. Bosome fufroi, we are commanding our man. Say adie bia yeshe tia wo. Enim guase enso panyare wa wo ni amane. Enya adwuma. Die ye ne na mo no. Ne ho ode. Wono ni tumi no. Ona odi wo to radiso. Ti se due sie su bonti wo. Waso na ba woni brema adia we yina be ye ye die ye stroni otamfu ibe yo ye kwachi ye radia she akudi e bia be sorry tiano me see no ring ye odima Fotiasina wo wasi ya menkuma mabu suro na mediria sisonkonem Bible sa Ade Akye wode na nichi menwa wo hwede na komedimu no de ne den ya abedi na chi merafo awia mi yi apai se won fa ne den ye medi wachi Yes, Bonte, yes, we are one in Brema. Adia, we in Nabe, yet yes, Ronnie or some free bayo. You're quite Jenny, Radia. Watch it, Satan, I want to support. Memang you don't pay me more. One only a young couple. You put it in a number of Satan. Papa, ye and Amokasi, so ye chiri Satan, the dear. It's him upon your body. I know what they want to Radisson. To say, yes, Bonte. Watch it, Satan, Bruno went to me and Tianica. Assistant and Kukunin and Kaka Kotrada Braka. Dinania Chiremu Tutuka. Only a young couple. Benkatechi awden sapa kwa hayo no de sisiri kwa brafo abafie papa wie ye bodi bom na ne ye bodi bom na ne ye bodi bom na ne wo pema na ye ye na mi timu bonya boni ye timi me monjame muzuru mai salamu alaikum ebusuafo Kevin fa video na me de ma osesi an to so na radio ye maami oda dialysis so na all boy abaso asemne no na waka no krena na waka no kidney patients na minim say kidney patients ahodo e waga na ha nyinara aw moni aje aw na mesali amtie de da wase bebre so wa besi se emu bi no ye ni dom na ye nheda ntie se sasa na etie wo da wase so wa address issue no ye na abrampa ye ma nipa binum sei ena hye nkrane e ma ye ye de ye o ye kidney patient o da dialysis so enunti ena ye nyina ye ni abre
yen say obi adwuma da sa na de wo ye na enye no na ye tufo se dane won sa se be ya obi mfasika nkotamane nokwasem akrake to de kebe kasa kwala de okofa kidney any liver problem when de okodi ye ana akofa ba iti yesere ye nyina ye ganafo ye nya hoho wo mai bi ntwituo so obekuyan ya ye mfa ye nsa enkuye ho ni ensole kwasi ada nkotra sole dam sole fiada ene memenda nkwa asode ye yesa ye twam Sodom ni Gomoria ese nyame paya prada no okuyen bese na Abrampa ya wada ye tetema ni akasa che ye ka ye topic ni die wuguyo eno na obetwa ni be video bi ni be use ni patuntum ye wicked bone ewo yetirim na nyame odoye mpo ena ya oye ya doye because bone a ye die no ebroso enti ya maami ye bompa ye ma no se onyame ohuni mobo na onye na dom so na oda dialysis sui awrade de bibia nso ne ye nokwasem onye na doye na onye no Kevin for doctor ma oba no to so maye etu angwemu ye maami de enti aya kofa ni video yaba em se ensamsem iba ye wa ye video bebre na ndra ye bo video na Abrampa ye wie ye ene nkofo status o mo ba me di mu o di audios upon audios se em se wa create platform WhatsApp platform o ye nkyerɛkyerɛ ma ema aye wa wo how therefore yala ene eti se nemu nsa ya de ne niema okay enti no wo join a na wa prescribe wa drama na wa koto so o ye nurse o so e doctor me de minim but saa de we na obeye ye no ebi mu se wa research e na wa kenkan which do be kan no e true ti ano de ho de ye ni asem na de ama me bo disclaimer yi ene se eno ana ye bo ni video no na nkofo ba me DM ni se platform ni so o twere duro ma se koto na okoto duro no na se adekro na odekọ ya anye yi na afre na the one no be kasa basa waji bi 30 million waji bi 35 million waji bi sika enti me de na beto TV so say no wan hwe be mana benya exposure amani pa benya ni mugidie more numbers me ensa o de ma me se me frɛ ne bie no me frɛ ne koi o me se sa na ne line tie I just said the only be chat wo WhatsApp enti your friend Mary Arthur obapa yesu maame me pa wo chewo me kire nyame mo bro ho so ne ye ka no is alleged set sa jai why ye nyina ye Ganafo asemu ba ye why video kama wo di educate na se koba se wo no kire sei na nso wanko na wo mia nkrofo sei dia madam said ye benkum no ye be ye nifa oba hema me say is alleged audio so mo de aba o ma wagigi o musika bebre egumi fonso ba me yesa na me frɛ na ibj ne ye nya no na enu aso abeda TV isu yi ochena yesi ehu no hini ni program so enti ena ye se etesa jai na enipa na Abrampa enipa e desperate obi bi wa ye mobo e ma ye mobo obi e create WhatsApp platform so a medical practitioner woni me office onko hoda woni ne edi nkomo e wo WhatsApp so no prescribe drama se koto na wokono maduro no na bibi ba ho a wo be hu ni wan na wakobo na mane chese adie ni ye chese audio na lady ni bae no o se awo semu ya to hu ni nkyerɛkyerɛ no ko join ni platform no na o prescribe aduro bi ma no so okotoy 35 million ma me ba ko no so 30 million chese o se sa ade no o mu wie no mo frɛ ne kra de wo ni o mo be kasa no
na chesa atete ti asem ni yemi say allegedly di audios abreme so omo sere me ne nkasa na ya yase e be friend numbers ne yemiensa ebie ni wa yese age se de odi ye mobile money na odi giska no and offer eno na kura obetim ne na chat ti Auntie Mary Arthur de omo kanie o platform na wa create no wo ma ba so bie no audio so omo de abreme nie ti mesrewo seti sa me pauchew enipa ho adwuma nyabotre na se wo de yama wo lances se wo ye nurse o se wo ye Ghana o na wo ye sa adwuma na nya wo ho abotre na odo ena wo de aba ti ekoye safe wo ji wo musika ni wie because doctor ya no ba hai se maame ba ko contacting no se waji ni sika 35 million doctor so no cra friend no the way lady ni ne kasae na doctor so ka chense se wan hwe yi a o de asem be ba out o se maame ka chen se wan first kana nkwa ide ni besi na doctor so ka chen se wan fa maame ni sika ma na o de ne be ba out ho ape seconds na maame ni friend se maame ya send ni sika ma no eti Auntie Mary de ye kan nyina no is alleged yes serewo me video ya me bo TV sunti na ama me be ka we se be ya o chena obi be ka se o share wunti wo so de unim dia wo de boa Ghana fo wo bie ni pani na fe kwa ese ekobra wo be so ampa fede a na maame be serewo nya o mo ho abotre na de o mo kekan sente sa so a wada woroma na wo so wa kirem na asumdwaba enye ntokwa ye nyina ye ntrase e wasumdwe mu na ase obi mfa nimdie bi emfa mbiti obi e ye di no edin man lady radi we mo boy yo ye hwe hoho imra na Kevin o de yiti wa de na to so ansana said your mami wa fa ne ho ana odene show your stomach in tray Oba paneti say yo ano pay eso ne won komo kakra ma oni so e pachai me che plantain chips sa njuri bi bai pachai me che no so aba dia machine and yo we make plantain chips so obi obehwe mbi obehu nipa ban a meye na me tete nsam no from wem no mi yemfa de nka asem woto obu a obedi nkunim ade nyene mu timi yese mi ameba na maba chechirem se ne sitie ene omo makoma akwasoro no maba from amaye mesra tie fo se obi e no wopese obi nsasi fom ana obese obi adwuma ba de tie ne se me ne kura yankopon enimu nie me side no de o kire me nchene no de kire me nteno ana me de aye for 5 years ana ebi mu ka se magi rubber we min ko obi afie nko hu se obi yesa sa na asam na beto abonti nipa na ohu ya onka nti mesra se kuku kaka yanka sana yeti ade we ne ma asam no aya west se ya me a meti ye no ka meboabo nipa na no na baby asam ni free ba ye no na ya ba o ma yekuta ye rubber ye magi ye sudi ene ye nchene san ye mafo na mo se ye yusu ni nyina no ye bechi ni nyina wa ha na obi ehun se we na mo se ye de ye ni se na we be ye we na ye de ye ni se na we be ye na ye hu papa ewom ne bone a ewom me de me ma me ka senti obi a mesra mi nuanom a mo che plantain se obi yesa onjai na onim ni so ayini ma mpacho me pache se obi ni mo am obi dim obi ye bibi sa onyini ma me pamche obi yesa onjai ye adwuma na ye nya adwuma pa e de fa so pa e bebre ye because sabi mpredua ye mu bi mu wo wai eno ana ye de ye bibia wo fie eno a ye mu bi eno ana ye de ye bibia wo fie enti se wonim sa de rubber che wo de magi che wo de sudi fra bode che
mesira mo muma yenjai na woni obi nso oyesa report ne yenche no na me kakra ye me yani se me ni oba na obi sa maame na o kire ni se onfa roba no se ye me a ka me wana ma report me yache no me report wana ama ya ede yache na asem bi asem na ede epi ma omo haye ma chini o mesi o mintiminton aje obi a onim kwan ya me fa so a me chimi ni o ma ansa na wa ede wato yebeto anti enie ye sheda ni ni o ma ye de ye ma ne ye fe but enie we about there enti no kwa na wo mpachi enie me chi 4 days ni we kokko me pachi enu sunie enu so me chi 4 days ni na ya mpasa esi mu chi si ho a na wan hwene ye so etumi ye mre mommy de ma ne ye mre ye kokko na agi ye nsem no eni sen kokko ni bo wo sha wo kata so a wo be bie so na bia ye mre nti enu wo twa eye peche ba me sa kokko me ntwa nton de enfa se kala wili fu me ntwa nton mantem wo na ma checha mankrofo ti me ya mo say no international nickname no basa wa bajan international wo de wo na ma checha mo ba no fan sa wa bajan shi abo okay enti me checha mo ade e den na ma ye ma eni yo na asamba akoso ha me mesre mo adofo so obi de no krapia na nche se nipa no opese o se obi adwuma mo amudidi ma atem no munjai enu podi ye de nyame ama ye ho anwoden te enu podi oba pa ha sabi mprebiasa enye obia na yankopon bo ani so mbewiase me se enu de fa twere ho why oba pa na ye nka o business ne ho ase matima enti no se obi pebia wudie ehina omra auntie me was waba junction opposite Puma filling station na fa o number me de atama me oba o so pe atama me international obi abatwumi afitoko ni mu epie ye fa roba nye ebi mu ya ye ntisa so waba junction e wo nyina ye mu bie no oyusu bibi de ye ni omo mo make comment say magina mo ya advert no mo se ye fa nye den fa ye aduane di wo fie enfa nchi ade mpia bonten so obi mbedi mfa nyare we yenfa magi enchi enchine ene ye de ye munjai na yesu ye hunto ya papa wo mu no ye hunto ye edas simi wasa abajanshi we make up plantation we make me number is 0547 62 7516 bobium 0547 62 7516 can be no do so be 0503 74 24 42 oba also patama international ye betwumi epie bebi ami shebia de mbepie mo bebi a wo bi anso obi pebia omfrew obi a bebi o pebia na de wa wo ade ade bitsin kama minya daje and mesra mini anom angwana ya ma ne ye fini munjai wuti na ye fi afesi wona soni meti ye ncheye ba de o kira meti no anaga janshi mama efia o ka kira mi se meti na angwana ye fi am fensi wo engineer wus di ade so no so kama na wuto angwa fofra na wahwi afra no na ya na me de chi kokko no bode no pese ni ye yellow afa kokko angwa ne bi fra bode no ndachi ebema na apa yellow se ne wo pe na mawo na munja ni oma na mode chichi mode basket si safi angom mode ni oma uko bi baby ochi na basa me betina se me kan etia me nuanom no ba kwa pa o se ye fa so ye adwuma no mo ye fa kwa pa so ye das na ye adwuma no ye das pa rade na nyankopon enhira se wonso baaye obia o ye papa de enso ye de ya hoden ebeta na chi na ya boa no na ye nyina ye nya hoden atena se odeko ata am international ma ode wa de beko dia salam peno se roba ni ntina ma mi bisa se ada ka jo roba konko no am ka se de roba dabi na se nya na wo wibi dabi ye bewe why madam asema madam asema ata am international abeti men ka ate na me mamu adwuma koso enra ye ba no o se orders plantain chips aba ye ba no wakran o se wa misi enra o friend me ma nya mi hira o ka be 100 ma mi nya mi hira o se ma mi bi kra friend from Bema camp cheni sika kwa se wo ye no kwafo
no see what this your friend wa abrochire enti ye baye titi Accra open plantain chips open the ede kokko open the body a friend was 0245 156 892 0245 156 892 baby owo biara ofrena odibi ebe send amount said ye kan ye maame Mary Arthur Doctor Pauchew and some maame fo yi kikan ye nyintum da say ye nokre e nyintum da say ye nokre nti bomodena na sort warm out ye yadwen bia say be frɛ ye nya ba enu amabo video maame ye disclaimer we na ochena obi ka se me hu sompa ntame me ko ya me manya asem ti me Pauchew enye ne bone kra adwuma na wo ye na so wiase nyina ani but e koye se ase akire no de e ba no nye maame fo mpanifo bi oduo mu suni ade se ye no kra Ghana de ti me Pauchew me srewa otimi video ya Mary me Pauchew nkwan a wo befa so a wo ne wo mo no e be hwe na masiesie ne kama na wo so no wo ne wo mu siesie ne kama na wo pese wo kasa na wi san wo ho a memo wakwanya na wo so wa kirem se nye ne bone enipa ho adwuma se de medi kan no na ase enkoye se ebia wo no wo koye papa na akowie bone ana se wo so de wadwen na wo di kobiti wo mu me Pauchew case number 1 my yeti wa de ni nwie ya beti wa MCR Kevin ya ni wawura adwae ho minima de kodo de ko no asan aba wodi wura no wawura adwae no asam to am ya ma adwen se me sole akwane ko bobo fo e wa no wabusa ma opemi be mfi no se sole ko na nkomo nye de ne be san akasa nti wa na me soro ye na me ku fi nti edi be se sa Gavin you na fa na de no ti ye ni ti wa kasa e me ne sofo akasa wa compensate no 40,000 e ma na no di for pa be hwe no kama na no pay me se champion me be office na me si me wura production me koye ti wa ne to ma hu no ne hu fa ye e na adane ayasori ne hu fa Kaya dia ayi no atiati na ne phone nye papa kai efe pa na fe ne phone ka no kwase asem ya me ka jira mi se wona woni enti ya beti me anjima e se phone nzem kama ba ku kamu na nya me jira mi se wona woni enti ama mo woni abeti ndi achimi ami nya mi shira wo we ya si dedi ka woni wa kuma sande ma abisa tene nya mi abusiafo na fe adane su adane awerho ti wa ho aye fe odifo pa ba bi a wo bia nyame nhirawo ne results a wo de bae wo de kire mom di from anochi ne bibia ye okay two teams se bibi na weke akra no na nyame afo odifo pa so nso atwitwa age ne ho aye fe ti ede urade asepa de ye hwehwe ni case number 1 Obed Kwajo Amuzu complainant Francho one nobody kwadu Debola e Japan buo respondent court other you go old video no I be je mu me fen no aso le firi akọ old video na Obed ba na we ana mo anyama no Kevin mo anyama no Kevin here
Marvin. Sompa FM. Yo, buy show is why Bible kro a bi focus ya kasa prekoshina bodi an cross opede. Omudi an kan peduabo. Me say me ka say pedue bodua. They say I use me peduabo ba obi bodua ba. There na pre. Oh na ba pamuni ya yi kasa prekono ma no nam de. Peja kwasoro. Na bo din aye me. Pacho, aye me ko jamuzu. Fabra from you crashing up. Pacho me crashing up. Na someone me be na trodo. Eh ni tro. Pacho me ni tro. Asembe Obed. Mami. Ina say na me she kurase. E kurabe yas. Dem. Okay. Na me say ma besua edwuma okumase. Na me tuma me na o say opene ma me na me bae. Ti me bae no. Wo besua de edwuma. Pacho driving. Ti me sua pon me, ti me sua na me pon me hu wie na me ha dan. Ti ha dan na me say sa de a na edwuma ne interest mu no hu be den sa de me pe oba na ama me ne na atena. Nti me hwe mu ana me pe. Ukonya oba da bole. Sa. Diboi. Ebusua mi se be na awotwe mienu ni. Na abrantie di asembe dan yen se woni na mu abehia wo ba debora dibola woni diboi awo ne mu nsem de ko wi ase a wo ba diboi nyinsen a ono ahwe aye bibia wie ni dibo ni se nye bra yi ba di akola no ne maame adwane ne ba pani one ne wo ye kra wo kwa akohwe na ya ma ne hwe no na abrantie minima de kro chese em say wo wukura Obed basam ne tofa ansa na ya ba wo yire ne so na no asem na de be dan yen boni tofa okay usi so abawe ni oba odi kan afa no pache da be na dey mami we say we ni de esense oba eja wo ai twa yo wu basa em say jamadwade akura wo nwale na we oba be na be so be pewo hwe de why you tiri mi enu ni padua etu oba so ni wagya ya etese wa brabo na eba end oh jade wo che no ma brother would when say ense my brother ense de wo ya wo no bed eya tia fa so ana wo hu David entin fa so bacho kanu krepa so bed wo fa sa popa se wo dware edina se mama edware ai mami o frɛ me kawura akwa ne yere na ti se wo ba ha ye nyina e wa ha ada wo ba ha se ya wa yo hu ba sai so bed jaya dwendwen na wo ba de sebi wo ba ya wo tue wo moro so a wo tewo etu so wo mpewa etu bewu mami enya se bia ja me ne ja na me ntira me mami na wa hwe obi na months ama na akwa asoro 4 months now we esinse obaja esinse obaja o twaso we bon wasam ne me enko ne so sisi ano me na all Facebook wo de ne asam me ne ba say wa kwa asoro ewie wo ne nete me nete wo di kan wo o de kan wo me nete na second one wasanyem na ma hwe na months okwa ma me wona okwa wo mi se wo yere no me yere no 4 months mama na kwa asoro mini ko keti akodi dwa ade bai ama ko di dwa de ma no se yakoto no hu no ma ne akọ no ma na o be kwa asore sa na e bai okwa asore wi na me bo na se o be ba afikura de o ka china na dan ba ko afrancho se akranya me ba ti me pon dwa na me ko na danfo se akra na wo ahwe na me na wa me na kwa asore no se o se me ko na danfo se na wo yire mabra na wakase mi da me busa sa yampa ento wakache na msida bi wansa frɛ no no nse musa no ba mare me hu sa mi wa ha o busa no sa na waka na wode fone ma me na mso busa no sa na waka wuti free mabra no ana obi na se da bi o me ma ono akasa frɛ no
ono lie e friend ma me tifna no ma me say de pen for ko anya me ba me de pen for ko ho still na de oka na oka e say wo ha wo nyina ne say ka wa bo no e ka ma bo no fa me sika ma me na pani ne pani de wo so ba yo Ewuraba Dibola et say man so o ba show isu a ye o Bible ye o Quran na bi focus ya kasa preko snap ni bodua e na cross opede so me Bible o kwa yan so le ko greater grace yo fansa ni fato so greater grace na bodi eye me fa din to aso make the bridge upon me inside the Bible iso sa sama me beken no kreturodo mi nitro onyame boa me order Deborah de di ka brantie se one wote ujaaye no ekoi ko fa be ma foforo ne kotenae e na ho na anye yi e na wo baaye e na wo sa ajewo o se ya no kra mo ba na mo de da hotel because atam no oni ska ode ko ha dan e no ha dan e na wo ne betenae wo ne betena nche na wo ka se wo sa anyam wa hwew am wa wo wie ya na sidani asam no usom sei ma ende ensem bebiri kro no ye pesi etie ewura ma cho en kra minute sama minute na yo na me ka yo me tese ye so di kan na oba ofa wo ama ge no na ya so obo ne pa ma akwani kwa ile tinifini ansa na woni na ebetena no yes what we can obi awo awo buru nipa oburu oba so obo no timi bo na yes what dem me ka etimi ba ya baby ya side area enu de ho hia ye wote ye nyina akọ ne kotwempena ka de hia ye na me ne tema ne dan time so ye na ya te petwensa ho so no time ne so ye no na me ne mi ne ba ya o ye betena ma me ebi fe na ye timu no na me nya betena mu na so nya sika han dan to no tu betena mu fie do do prapra mu ko bes 1 year kra obetena ye ho ye nchen nti ye so da oba we nyina we nyi antumu yo nti ye te wono no na oba ho no ma wo me like no onya adwuma ti wono ma me adwuma ne kra na no watwa adwuma bi no da o da brain no so wondi ma be sebo ne kama no wadidi nti oba ye no ti ye te wono ma na ka chen se na kwa adwuma se umpa adwuma na wonye nti wono na ka chen me se me meda na nchen e da na no odem no se wakati me ne ma meta no bi ma ba beta won nchen no meda me nchen me ye no meda me nchen me se o to mo ba ye onya ko ma unkwa adwuma me se ma meda won nchen bi na me se de be sa de won ko pa adwuma pa anya dia me meda ho nti hono na me ye nti me keke me ne keka sa na ono ankasa fa e ka sa dia o ko pa adwuma ye de aye so ko ye gonya adwuma ye na oba ye nti oba na 1.5 no ba na oyi 56 no de mame na mka se ban to adwin since da ka woni hono satan ma opani no acha opani no no so oba 2 years so sese na nti what to me hono na oba be ba mi timi nkai de ma nti o ye nti me ko pa adwuma ne ye no na like ayasamo timi nkai ni nyina mame e me ye mi timi nkai sama ye ka no enya grodi abetena ho siri no enya grodi obema na ye use ya kama betena kan sama kese asama odi oka no me ehudie nukura mu woto asese na menkai wonkai so ba wa wo miensa woto wonkai asem ma na mitibi ne ka so okofa adwuma ba ye nti be 3 days 4 days wono waka so wakoye di mate no konya ka edi ba be adwuma misna umu koje ka na kan nipa no ya fa osese anwane ana oba we so nya chop money fa ma ye nidi ti so ka adwuma de enko twi bi ba ko di mate na nyina ye moaye wo se adenti na mpe so obetwi ka ma ko twi ka na me o se we o se obefi o se sesi mate na fa sesi no mate na ye say like say mate for to this can journey na de wunimu no omunimu wom into what is so obe eh si pacho say mate adwuma bi ga kan adwuma de am wanti fa mate adwuma na papa ye wadwuma mesere ho na esa asemba kra ba yentimi kwa kan kwedi aso ba bia na o se wate nti wo yesa no kwedi di me o ka se de ka we de akwaje na die o de we be nani ada ho ye de aya adwuma no na me se mate nti wo ye adwuma no ye adwuma ma ye tutu su kakra se me am sa so onye bi no fa nto na fa ye de enko ha da ni bi se ya ye ntina ha mama fo me kan ye ho nsem wa se ka se de bukuna ba beta wa me so na me se mate nti me ye na ye ni tutu su kakra nti wo kwa adwuma kakra no aba nti wo sa me koda na satan no se me koda ne nchen e kwa ma koda ma me ko no akoda nchi e ho no na like me ya no sa time no na ono no
Into me kwa dan nchen kwa na me kwa dan nchen. Nti sa susu na ono ne me ka se won to susu na on na ye. Ne dis susu ne dis kana ye de ye sie baabi. Ye dis sie sana na on na to bo fa ne scan na wo me ho no. Na ne dis sie. Nti da dey wo ka adwuma ba na akodware a waba. Okọ adwuma. To be fi no be dware ye no be sese no ka me so wo. Na me so wo pia na wo kwan. Na so wo kwa adwuma. Na pe ho ka na bi nto wo. To ko ba ye no ma be na yo na me wo mi friend no ma friend say wako do asema kodu me ye adwuma me smati ti be na yo me friend na on fa be na na adwuma me friend na on fa 10 na wo so wo adwuma de o friend onyo de ma say mo ko ba no ache me tin nka nti asema ye dem nti me na me ka che na stadia me friend ma me ka ma me so me nti obedi nka no say ade de na atu na me kwa minimum point me kwa me wo mbuja ye ni mo na me hwehwe ade kwa musa Emi ase me kwacha dem ko mu ase ya ago na me se mommy ma bo ne ko bie gate me bie gate na ne pa bo anhye no ne hwe shams me ko me pa bo na oje ko na pa bo de ko ne wan kasa wo mpa bo na oje ko adu me pa bo na oje ye na pa bo na oje ewurade nyankopo na ode ko ye to abaya no na o ka che me se o ka no akoja isi na ase no akoja isi be na me se ana wa ba ana wo ba bo anhye ho no wan kasa na obetena de o to betena ase no ena me ya na me adwane di no tena ase ena ade achi da na ade achi nti ade achi no ena ono dai ma hone ma anda ena ti ade achi no ena me ne to no se abna me pese me ko kede na me se wa ba wa free across abakumasi ese be ko across na me se de bi o ba ri so ko se de ame nko na me kwa ebe bo waye because papa wo abe me na wa abe wo sakide wo ana me say me dey me kwa na me won to maami saa ekwan na wodi etwa no ma e ho be sisa ho ni se ma me ka sa wo se akola no nyene ba wa bo ho ka na wodi ba na ekoma be ma foforo e ho na hia na se Deborah ba bia wodi ekono sande wo burusu nyina fa so bia nhye dani so sa e ho ne ka okay ma me ka e ye dan na wo be ma wo ne te wo ne na wo face wo na muntamote masa ba back ena wanyam wahyew wawo wakwa sorry now say ba ne ba e ho no ne hia e ma che ba ne de ne ba mitimi ngia e mo nka se ba ne ne ba e ba ne ba na fe de nti na o se e ba ne ba ma na e me ne wo ye tama me na menyam no ase ne entokwa se na kasa ba ne ye te kama nti o ho no mo na me ne me no ye te ho no se ya na ase like e bo no ma mitini nia ba se ya enhwemani mi si ne niama na mako hu ade hwani bi ode brai ba ye boko o be hwe mo hwe me sei o bibia e okay Deborah ni minimum ma to ka se ba ne ba no o be so yesa na o si ka o pe no oje o be so oje wo ha o anka me to ka kwa ka me fa le ma ka me hwe ma de why Deborah de na o se ba ne ba ma te ma na menyam ana me ba ya zi menyam na me ka hwe ne se kwadwo menyam na o se nti wo tata mo ka teme se nta oni me da wase ma ko to edru mi se me ko to edru mi se de do dia me ko to dry day me ko to edru me ye bo ye me bo me ho ba onyam ti ma na me no ba me no ma ye mo ame na me ka chene se sa dia me no wo pesisi mu de mo na moje mo wi a no ma jiska na fie ho sa na moje o me no da wi osem ska ko to edru bebere ma wo di la no tumi ko na mo ma na mo abeka na se bebere no wo be no office omo na jiska no na me patch so be na che omo na jiska no na me so be na se office bia sa no mo ka o se be ma etinya mu na mo ko wi me di huska ma no nyawo na wo ba ko to wo no be ka se ma miska oje nso nyi sare ba akra me busa no so wo hu mo papa bi anka nkire me etina ye onwanwa se wajiska ko to aduro no wasa se eye onyam no first one sa se enya ba de me anu ka so se won ko yin sem sa ka say oso na oje ma me bon ma onu to ma e de wa me miska because me na wo ba ko wa me miska ma me to ali akoto adwane di nso e ba your hand me beta ne chen ena me tell me ti me ba me jiska na me ka se be de ko edi asem na sister ye hunu adi mu hu akire akola no edi enti na wo se enye obedi ba wo bra Deborah wa hwe wa ma wa wo watoto ho ne ma mo akwa sori e ho ne ye pekeke na sa wo bote na wo de tena na e ka sei ma ai me ne sa me jinsa ne ba yo ana de be mo hono me ko na me si ne niama ana ayo o ka
me na ehim ade kokko bi hye ne bottom ade ma ni ya se finish red was sen akom ni chiremu nti me ya nam ka akom ni chiremu eniema nya normal onimu red onimu red wonu bi eno kore entiana de akoso idie na usi niama na hu red ni bi but me red e woni botom ana ba na nti obi sa me na me hu ni sam sa ya de yo ka mo so mo ka wan hu ni red hu ni red sa de bi am ko to de to twene so ba yo hwe ni botom no ni chem osi an eyi na wa hemfa ana me se mi hu e bi ade na fa osi an wo hu ibo botom an ko fa nche no ade no to atwene nti ho no ase ne mani e di nkomo no ka chem sa bana se wo tetim no benti enyi se no kokko yigu na me kwa se sa wo ha me na bona me ka se wo be ni stadium se ka mama ko enyi se na gu fa me ame akwata ma me nche na me fa me ngo ana wo se nti wo no so wo kwa ba oba nti oba na me se wo konye ska di bia ba na ana wo se nti wo enfi me na nche no de do na me ne kasa na wo se bana wo de wa kam ati me de me nya me na me se me so miniska wo so niska bia ho wa wo niska bia me so niska ti me so my mama nya de me wo wie me wo wie a ene ne de obey no wo ja me no wo ja me na mapem ba bia tena no yin se di mo na aka ba yin na ase antinata ko ne ntokwa bia ni ho me no ntokwa bia ni ho o frɛ ajingo ene yire to ade wa ntokwa bia me no ti na ntokwa bia ni ho mama no rely ni tumi se mama wo mama na so mama ene mama na ko ade na ba frɛ mu na me no ti ntokwa bia ni ho me no ti no de kura ko mama wo kura wo kura no wo kra me se wo ko mama wo aba aho na wo kan wa wo de wo satana me akote chima ye du abofo na wo frɛ na me ka che akofo ado se wa fi so awo na se me se kanim masa we ya se 10 series we ya se 20 series mame ka me masa me ti se yi mame abeda wo ta se me no ti na ntoko ba na ho me no ti na ntoko ba na mama se ntoko na no na se ntoko na me no ti ajingo fi na ntoko ho ana ya frɛ ko jo na ya frɛ ko si ana ya frɛ yi sure me no ti na ntoko bi ho ntoko bi Deborah ya de o ka no da ka se ye omne ya wode ntoko bi enu ho omne na wode no ti na ntoko ya ne no ka chomo mo fi wa sister no me mi sa se wa me mi se yin se o ma se wa chomo mo me do no ya wo ye ha mo bia ha aka mi yin sa aka de mi se yin se aka wo first one aka ma o yigu ene bo na so ko se first one aka ma o yigu aka ka se yin sa aka kro aka mi fi da na we ajiko tie no ajiko se me ase we me de du ano ane tira ono ka se me church a me church na e de na me de ase me du na me se da bi we e chese o ba ja mami ti say akola no ne ba ade na wo so oba ho ana mo de pani no o maame de pani no mo de natete mo mpese obehu no ade ntina mo ye ne sa de me wo ye no ena oba fi ono oba fi ono ma no oba fa akra no no ne ne pani no do ne pie am se odi ana me de me ka se wa se ade mpese obehu mami tie de anapa na me du ho no me du fi ono na mbusa se me busa se obrimpo wen na me ba panyin pie bae na o se obrimpo jale ho enti me ru jale ho am ko fa me ba keto ano me da ko bo me gina ho na wa ba se me fa kra ne ma no enti me ni pepe na me ba ne tini bo edam na se ade bibi atene prosima bi eto prosima ade so oye panyin na me tam me ba panyin keto ano bo na me ko prosima na oni me ko kasa na se da bi de kika ko ne de maame no wo masin scan na omuhia enti me se me di maame ne ka me ko peska me de info maame ne sika ma no na se maame ne de o wo ye no me ba to Deborah da be ne twato a wo be do be hwe ne be wo se aiba ne ye ne ba no wo gi ni sika kwa asoli wie ye no da be ne twato a wa me na be hwe ne ba because so oba na mo de akra no mo pese obe hu akra no edi ntina mo ye maame akra kwa isi akra hu ni sia na America obotu afiri ano enso tawa mi school mo so ko fa akra no na mbada kon kan so mo ne fa akra no school mo no na ko to na ko ni dwan na mo sa na se ma pe ba we fa mi akọ na mo sa
na ko school ko ma obade na je cha die nti no ba mu fie ho a na wo maame mpese obehu akoda no na mo de ne tete e die nti na tete yo mama cho ifani tete yo ko ho ne ko fi se me ko amekoto ma me ko we na mekoto de fe de bi na me ko dem ma me ma me ya na me ko hwe no wa mi jira station na madam for no na dam for ba ko be ka je me o ba pe nu na so yale pa o ne so sti atepa anti o ka na me da bi ma me jama me de na me de me ko hwe me ba no enti I me ni na dam for no fro car enti edu me nyam kra mbop na mtena odin na no na dam for no bo gate so na dam for bo gate no obi gate ba hu me house na so na unu se unu mi ku ne ba ka wo kan aka me mbie puru no na me nka sa said enti na me nka sa die jiro so mi enti ahona mbusa sa I happy way was a happy otu kwan enti ahona mo se akwana ma me no se akwana twiniti apie ohun mi na saka wure mu na sa me ho se akwana ehede na anje wo ka se akwana ehede sa na on se edam a one ma me dem na me oni sister na age gate na boso na se da bi mo ya mante se akwana se akwana yale mama me de mama no ko so enwa dem na me ko hede ya oni ne ti a wo se o ti se onu oba bi tena ya na obono no we oni ne ti wa bo pen ma me da omo da tidi enti no oba mo de ne be dwane ma me nka eni fa ne nwane yo ba ma de o be sia ante trans na oba no de oba ba no so no em so no so adwene no nye de ma me be tena de oba ka bia no ndukra bia ni we se de akuka ko ina ma me de tena de oba ka bia no ndukra bia ni de wase be ka bia no ndukra bia ni mama o ma me se abuso se me di pefo aba wo na ase a no asra ma oba ne di enkwana de epie me say papa ni akwa ne kura bla ayi no a nice boy me say papa ni kunu papa no 87 years be ye de on ba tra ma ne bo 7 stay na o so ko bo ni tie ko bo ye tra ba 3 hours na ma me asra ma o de nkwana pie se ma me say en frɛ no amene say en frɛ no twa so ante me pa twa te say yo wanyi nem kasa bra wanim kakra ai ko aduru ya ya buruwi we gbadi bo wo ne obai sam one oba wo de di kan de to so mienu wa hwe no wa wo okura wo de oka wo diskani bia ma obai se won fa ma wo afedie all of a sudden oba ne se ba ne nye ne ba oba so obehwe ne ba na mo de kura ne dwane adan na e ba sa pacho am se na me wo wa na fie na onimle bi no ne be mai bai so person ne be mai tena timi na am say ma bana person ne be mai tena the first one anti ma oni so kakra mai first one do mo ye wo no me pese beto su mienu enti wa na be mai ka cha me so on de onye sa enti obehwe ni ye enti aja wakofa na yi mintimi ensi ni kwai e no mo tena ye to mo tena ye na wo hwa na mi hu obi no busa me say mi hia ba nipa me nfiri ba bia no wote ne soro ho no na ba ma we na wo di akora we ya ma no wo ba ya ma na me say ade no so no ba bia tena wo na akora no ti bia wa po wo ba na ma ne ba na wo no kora wu wo ma na bia ni ade e na me say se ni eminim na me say ba ro say wo fa ade wo sunu aso tetini ye ni ya ni nyina wo fa ade nti meye ni ye na me fro bed na mka che o bed ma ti se ni sei nti fa me ba no enye ne basa na hwe ni ye no se wate tim de me wa no wo fa no yinse ba mu no de ne kwotena ne fie me wa yinse ne wo mu a wo mu a wa se ma yo bed ene me ntokwa ma me ska ento aduane ni to ho anu wa ba ho ba ta me de na mama ni ska se adwuma nye okwa mate ebi won so wo se wada won pa adwuma ne nye ene wa ye yi nam de mete ho to wo ye no ene wo ba me nchen ebe wo me sama ne koy wo sa be fa ne koy na enye nam sama no ye ya nam sa ji ma de nam sa ne tena ai de ho na ne bla ba be pa chew de ko to ne bla nim ebe pa chew nam ka kire ne bla se de wo ye me ba no me mpe nti maji ma de no pa chew ne me de be to me sofo kula nim aso de na me wa mo te wo mo na wo sa be fa no de ne koy we de mu ya ne se wo bed wo nya ba bi ntena na me mbaje no yeso ba bi o wote no ni da so nya sika en ha da no ne fie wura ne baji sika e ji ne sika na ono wo dwane
ememle bi aye se wadwane afam puma mu de ko wadwane afam no ma me sister no wadwane afam puma me dara afam me na ma say no me no die ye pese ehu ni say edi enti na mo mpese afa de mo mpese mo si akwala ne nyene ba e ho no na hia yen me de me wo hwa na mba yi baaye oba no se mama wo bedi se menyinyin nseni no me se ade enti no so wenyinyin wawo wakwasori eti so oba ko yegu wanyanwu amaso wahwe na ma na wo wahwe na ma na kwasole oso kwasole we no se ba ne nyene dia ti anu ne epese ehu se die ntia asole ndie wanko asole no wanko na wanhwe no wanyem no wanhwe na ma na anwo hwede wanhwe ne sa hwede Ante, se obetina ha bekeka dansa no a yebu be fu pa. Se obeka se wa wanhwe ni bi no he bia. Ante. So man is can me ka se wanhwe na. Eti wanhwe no. Me ka se wanhwe na no twanto is can be ba na ma se. Ekura wa ye na famu die. Na me ka wa ye na famu die nso. Wa ma me blebi oba week na yi na otwumi okra na eti ani ti ba ti ba ni ni ba. Wa tiri kan akra no nka ta nya ni. Mama ko akra kese kwa ni ente what Moscow na mo hinde si me say adama ko adwa me film ti boka be 2 million we abi o ha ma ko bonte na ono o ma na ma frost modidi na me to da na mre o se bia me di ba me di say na ma top na me di aba so na ma na 70 series na ma bo akoma enkura be wo ba ba ko no ne papa we enkura be ko school ono me hesa akra we mommy me say akra we anya no na wo ti wono enkura be ko school to ono wo me hesa afo ni na ma kwa ye school akwa bukunku akwa ko bukunku no bu ya say to ne ba pani mama ya say to 7 and I said you as ba ku 3 series mama ma to 14 eya nkrofo mama ma omu die mu oya wo wo pay wo wa ko ba ko ekuta no wono ni ba wa start school enso wo show na wono ni die eto de bi ante wo ma mu ha ni mo boka ka wo gina wo kasa no sika no de beba enso mama bi busa na se ni nyina de wo nti obi na wo twini na wo twini on first come wo se aduma nye na me hwe akwala no wo ba ku panyin kura wo ye kura hospital kura wa ni mama tie wo si nipa no sika ma na oba ho nso so obehwa akwala na mo mani hu no saa no obede no ahwa akwala no wo so oba wo si akwala ni ho so na akwala ni hye ho mama wa afra mama wa tufu from me le say mama nsa ne ba ne bi na mo akire mama ne say me timi say sika mama ne we na wo na me tuma ya den mama ne say sika no tufu from me nyimle say de say mama friend ne ba ne bi adenti anu wa den mama we kura no say mama no ya kwa sole na me ba pe ni ese ne phone e wa park ne so na mama ne say me ho dia me wo pa ho dia ma wo pa nyama dia mama mankasa enti wo ha na me diska bi ma we so on to almost be 7 million say akonfa to na me duba be so no da pay dwuma ye ya cotton gas na also be spaghetti na me diska ma no amount 7 million 7 million wo bo mama me diska ma no phone say na o diska be di say na pressure me say mama say wonya phone na me say dia diska na mu 2 million wono ne na send phone onso oje ho oh what's up na schedule 2 million no aka je me say ehia from party me ma 50 series so no fa to protector enter phone ani no yi scan no de ko e o e chiro sakwa phone 3 days time ye adwuma na asa friend say waja phone ato me ba na asa fa phone asa ko de akobo nto asa say phone scan on no say yi mu almost 3 million scan on fanto na fu kro na eto de bia ma me fo no kre ni ya ibu eto de bia mu nya nkofo ma ma mu wa anu odi no ma me eya ibu ojo ama ho kwa no wasadi mi latest series say o de ka phone na magina ko mabo wa ajima ko mabo latest series mi da ma no ma ne da ka phone be almost be 3 million ni lo fe de kura o kwa fu kura mi kura na me ye adwuma na me hu say o be gira kwa na me say da fuka no o fuka mama ne chop money o ama lo fe o me you do some na me ko so fura na me say da sibra o ko ke tia sibra me ni fuka say tu a o fe ma me tiri say wanje
Au. Ma me ti say o bi say me fa na me ti say. Au. Red ni janu e. Ja red no no. Na red ni de onu ma de obeye ani. Janum. Red no na eye wo saa. Ante say ya be ne den na otumi a. Say ma me aka me 2 million. Any me bluetooth wo no. Me 2 million wo de ba dia fo ma de ma me. Me balance aka 2 million, 7 million aka 2 million fo ma de ma me. Na da o ma no mu didi. Ma so adwene ni. Mama akwana wo se ma me fra akwana bi. Wono so na me na wa se me diska esane ma na o de hwe akwana ma. Wo se ma me fra akwana bi. Na de. Me fra ndi wa. Obwa. Me fra wa mama me fra na o fra na mama minister fra no. Wo se o ye djuma ketia. Na nipa na oni ni ye djuma no. Nipa no so ya kwa na nipa ni bofu na so. Dada amani fra ni bi. Enko a. Amani fra ni mama obwa anye we obwa. Bra. Nyabotre wa be ka wo de bebre twa so. Ante fa semu ni si bone to fama ye. Kwa no tum. Emem. Ante kasa. Me pa cho akura ne de me kasa nya ne ba na me twa no. Na yes ne ba. Ne ba. Fine. E no ne na wo. No ka so oba ne ka so wasu wonyinwu a, wasu wonyinwu no. E no oduru hospital, one ne ko hospital no ko bisa ne say. Hospital for say aha ye nyi operation. E no say aha the operation dey ense no say aha opese ye wo yele no operation na. No say adenti na munyi operation wa ha. E no one nurse for ne ntokwa. Enti wo firi hwa na obedai yes obedai enti mba ne frem na o kan am say obedi ja no se kwa wa no mbi na ye de wo no wo makokasa enti wonya no na santi unu se wasi wo no no sa ne mani bi me de mi mpo wo twa hwia ma eno ye de ne kwato wo ne baketwa we mpo wo no sa ne ma no bra sister wa bra bo akura ketwa wo kula no no wonder sika wo kan wo ka so wo ne meda one mela efie no one ne madam wo this scan man so wakaso wo madia nyankopon ne hata so ni chopon ni mada so wakaso ne meda no wakaso nkwa no wakase wo mela fie no wakase ene empimu ayi mu na hye ni bottom kro be ya ma me ben so wa madia nyankopon ne hata nko ntua na ni onu so ade ma me kase ma me se ma me ne boa wani tum wa be tra no makasa mo nka bi ya me ya no wo ye otoma na wa 7 million 4 million ya oba ne phone o ka tell so me ko da no wa se hefa wa si hotel na bo ni dai hotel wa so mehunti se mehunti me se me mpene wa wo ketua wo kwatwa hwe kwade hospital na ye de no kwato na brava ni ne frɛ ready no mu ya ho na no me gia kra ready oba ka bi no de ne ba be ma ready me fa me ba kra ma da bi no ndi ante me no ri adwen wonko ho bie me mani nsi mo mani hwe ne ba na sumdwe mra na red no so nya idea o ka no o ka se wo mela emeda hotel na ma bra ka se mama se wo hu wo se mka se wo be the first scam yi wo ka so ne beta de ya eni sika no obetua wo so ka che wo ma miska nyankopon ni mi ntwa ntoda boy pa ma mi si no ma se pra no ma si mi nsan nyina ya yi ansa no ma ye dai media show wo na mi nko ma ya akra wo ba tai wo ndidi wo ka bia se wo ya 3 days no first go friend no wo mai me ka chen so wo bed o ko mani 50 cedi na me ka so wo bed 50 cedi se anso wo so ma me se so wo te me ka chen so 50 cedi na anso no wo so ma me wo me ma me pressure bia wa ho na me so wo bed ana na me pressure ska 50 cedi ato so dia ya to ne se ni pa wa wo foforo akura go se ne bema ye twa kwase odi wan fiscal ma 2 million wan fiscal ma mi na msa na watwe eboro na mse wase di se di bosome na mse akura de bosome de ade bosome ni twa mu nyina wan fa ma fili bottle ni no ma nyina me kwato so ya me check is card nyina si 7 million enti me wo ho bae na o ka kire me se ma abra ka kire me so de 4 million ba enti menye de menye na mse fato ho e wona mji 2 million or na akura panyini no ya na yi na kan kakati me ya me dini chini penu enya yi enti kana ho hye kana kano bisa me do hospital na wo bed first kama wo nya da iso miya me pabisia na makwa kotua nya me ntwa ntro na miya makwa kotua na ni anti adwuma no wo road scan ye dai so wo first scan mo so one wo beda de nya mpim yi mpim ha na ni no ase kire sen ni wa wo ma na wo hwe wa ma na wo na na dia wo hwe wo ba tua no
Wachiano, Busani say, then a scanner by, and now cast one any coffee into what this says scanner yet, the phone or your man, no was when she would tell. One was not now, hotel no to only die. As was stress via Maya, me who said you would need coffee and I said, Jenny was shandy any hotel, dear. And to a hotel is second. Auntie Dabe, Chatua, Abranti, whatever any bay and son, move by. So, and that's what this cabaye. What I said, town of Casa of Franuco, you only had dinner. And would you worry? I'm an aquasoli with you, go them the anti film. Why ni panoso ko yimu awanko ye nwanyam wawo wahye no wo so wone na kototo ne ma na kwasole ti yigu asem be biem na wom asole kwa wanko asole no ma ototo mpa menka so wanya bia na mebo anya waye bi meka se nyankopon me enti die biem enti akra na wo se wo meye ni wo mani hu ne ade no akra no wo se wo befa panyin ne de na ko ede na ko he wo te no ede na ko he obi a wo no mo ready no wo ti akra na ko wo de ko ma na busuafo ewe mi de mi ewo bra akra ne ma me ewo ho a wo nwuye e na ma bra so wo mpene enti wo ba na akra ni hu na no odwane won se ye ba kra wo hu se akra ni hu ne papa no odwane na di enti no hu na wo odwane di ensem no maka kire e di mu na makeka nsem a kire no ati jai obi anka hwentra na me hwehwe wo ba me fa me na me bompa e kra senka da bia 50 cedis e na ko family kra ka me masoso na ka maye da bia je sikani bi ba e di se so kwa chi wo ma me ta da bia kwa chi wo ba di se ahode ya me ma me de ahode e ne wasema me ma me wasema de me ma me asema de anyo obusu ma me asema na me be ka ma me asema de ahode anyo obusu ahode de hia na ya ka wa anya me asema de anyo obusu enkom obusu me nko obusu enko so obusu ma usu atade woni atade shatade ko ba no ho yi me timi ma na atade mpaboa ama me hu se mami paso busa se ta na me ba fa ne ba na me shatale ana mami paso busa mami me ba na me shatale na me shatale aka kwa me pana ka ba kamera so uto me pana ko ba pene me shatale aka me pana ko ba pene fede kwa me de pana kwa na me kwa adwuma na me se adwuma tale ba me pana o pene na me mini atale na me ba pe oba akoba pene ugo atade enti o mami musa se enti se ebia utie ebia wache madia mami musa se enti ebia musa se enti mami se mi tuana mami macho mi didwa wanya musika wanya na wada ono mi didwa we sof mami won ko bisan sof mami na wate mo no mi didwa ena me dia koye aduane no na esa gba na wodi ba mi ni fie mi ma ba ko mo fie la mami wo bi mi ma ba ko mo fie la mi ni fie mi ko adwuma mi ma ba ko mo fie la mi ni fie enti mi me fie adwuma ba na wa kan se wa mi kwa na be aduane kura ma Obed say no om se akola na ye wo ba eti kwan ba na ye fa so aye hwe nkura ne mienu amen me manso de wotwetwe a emfaso bi eni so no correct me yesa aka mu ji misika na but sika bay se okasa kran o se wo ba nti yan dia wo si am de me ni problem akran de no kra me ba aba mu fe nti si ano mo se sema ma me de me tin first scan farmer me no so farmer Deborah na na me na wo na me discover farmer onu so sa wo friend na wudi na temu Mami, fiso anyemu. Mami, wo say medical car wo dey na fede medical car say because kede ba na o kase wa fa be wa fro no. Ho de be kan kra say ya me ya. Me friend na me di na te ba fa say wonye we ya o wo ye no. Ende e woni di na temu. Ende e bi mbada. Se nkra ne mienu. Kwa be ne ye fa a wo de be hwe wo. Isa nkra ne de, mami. Nkra ne mienu. Ma na se wo ye adwuma me ye adwuma afa ya kan ya ton afa na ya sa to fra ye engine okay te se nkra ne mienu no be mo sei ona wo ye be ma wo na hoden wo ba kuna start school so ba na start school me na to school
You know man, you super bibi yo. Onye juma ni ba ka onye juma. Fisa me fan, onye juma. Madam. Onye juma poda. Madam, e fa se almost be 8 years. Onye juma. Ya ko school won ya ko. Onye juma da. Me school kwa me ko. Me school wo. Fisa mo di akwan ko school me si order. After they be am free say me ko ba so school. Obed. Na me ko ha ko bi na dan fo akwa ji say me ba yale. Wọ́n náà ń sọ ẹ̀yin stand o. Wọ́n sẹ́ na jẹ́ òbí yàrá yóò sí accident. O tó na church wa jẹ. Wọ́n kọ́ jí sí kásán ní bàdà hospital. O tó na church wa jẹ. Ẹ̀sọ́ bàdà nánà dà hospital ṣe mẹ́. Ọ̀sìn wo bẹ̀rẹ̀ abẹ́jì mi wọ́n sika kásán bàdà hospital. Ẹ̀sọ́ náà bọ̀ wá. Sísá ń sẹ́ yà yẹn fẹ́rẹ̀ nù. Obed pàṣẹ ṣe nhyehyẹ yẹn no de bi as kásán. Maame abaya no so ọ̀nà so page ma yẹ. Nkura mi nu ma hàn di 60 cities. Ẹ̀dẹ̀. What's a day be obama 60 cities? Granny me no be at 30 a day. And I just about so many years saying 6 million. To the back of Bosumi and out back on our tree. I mean, and Ukraine, Jumano, Semika said, yeah, me, Obida, my fraka said, Obia, from Ancona say, I've been what I meant from Master. Hey, none of that. What we've been about Tadia or Maddy on the other fan of Bay. Say, be not in granny. Mommy, and I would just say, Castan to pay my dear, can say, dear Bab one say, said Baya, Abia Debbie. Na wono uni binti no ka wobeti emia yempe bia 15 million bi ne mfa ma no na mfa nye bibi se be ya da uni bi no no so aso mu na nte sa de a uni excuse o ba tan de ade a che o ba de mfa wo se de ba penny na man so on me twi de ma mo face ke bia ma no mami e ya wa oyi mu eti se no de bi ni wo de a obed wontumi nka se me ni binti me ba mu ana the lawyer boasu de me for so say e bi ko eti be krata to so boasu de entimi mu ada say me ya be krata to so na fe o mu school fees ne o ma school atade no so bende ketwa we de so start school enti we de ba ko pe ni school atade ni school eno so be ho asem sei akran de o start school no o mu bi school ho boost ni ade me to boost ni wie na o me Mame, my view, on one minute of a day, a quick case. I told him, Mama, I told him, you. They say, Deborah, I was who had the I'm talking to Bush and Cran Book. As they said, they're Mimiton. I'm crying. I cry more do crying so party. My pocket, I go for so say. Don't man I told scanner can cry book here say no man I talk with the class. Deborah, until I see day Obama 60. Crying me will be at the 30. Crank to us say the can fee sink a year. Oh, Mamma, I'm a dimple for call. I'm a nipple for a transit kind. Mommy, but you're nipple for a transit kind. Now, on where I said, did be a mark 150. Mommy, not a honor, my friend. I sat on our friends, I'm friendly. And now, on native about more, a 150 more, and now discuss with you on the chili banner. To be on a point, do be around 50, 40, no, the mamma, I said, or qua, I don't for my own cinema, on for 2 the man crown. Mommy, I'm a hawk. I'm a say, what's after you? Now say, or what about to say, I want to say, I'm from Banny Bimuno. I want to say, my friend Banny Bimuno. And let that also now, maybe cat of million. I could do what I want to need and I can discover. This guy with the back when I'm moving 3 different I'm from your society. I'm not going and not in your case, and the young quite any discussion when you order. No one can't any atom the deal, atom the dear. Any of Father Quentin, I know what more friend and I ain't to me. I'm fine. I didn't want friend, I know why I'm better. Or from an hour, you know. What the maybe friend I'm here. So my minister, I'm say do I know we try and friend. Now my minister is life. Also on who say friend. Mammy, sister now, I'll do 2 minutes. I'll go to you. Sister, I'm a discover sister also.
ono ka sister say akwanya me ban sister kwa say edu aye frɛ no sister no ma anu am say chama e ba jo anu me ba jo anu atama me kodu fie no ana me ko sister no we atale o de ma natale ma sister no say on pa ma no nti we na sister no di atale no ma me say asama no esi da be na wo start this kana ma uma yenye krata nto so pacho amen Monday. We start this kind of Monday. Red no da bena obi chan. Amen. Hey, go bed. She ade ni se wo. Utimi twa. Ide udezi anu wo twa. Amen. So moneka. Eju amoboa. So moneka. Baba moneka. Amen, moneka. Ka won kwofo atam didi na kan wase dia mate ready odi kwofo atam ka ya dia ko mamane mame fetotrim dabi o ama be ko ha ka to se oye wafu ta ni na ma juice ka anu che se wo ka se ma se o siesie na ma di ja no mane no atade kura entade o ko siesie o ma unimu kasanso Mame ade mame di akwa ade ma fa so no mame akwa mame di ma fa so no mame anda mame ba mame no o ko se nte yesu so me say mame na ko 2 days 2 times mame say was onya collect mame ne kan o papa from mame di si ana o kasa Auntie, Auntie, mama 10 minutes why? Na Dr. Mra, obedi bra, umra. Hey, what's in your collect? Yes, money. Ready. Na any sano. Entia onidi. Auntie, Brian Quay. My lady, better say, I will put your cassia or the amame. Now, may the enchapes so free, currency, I saw ye, Emma, I shall for any a tea for you now. Neighbor, may tenacity say, no, who say, currency, you new pa, a word just saw your friend. Zahara Heba Mr. Zahara G capsules, Zahara man capsules. Anna Hindi Heba Mr. You know you moon come, in more than say, any much munia de besum away. Not the phone come here, say, yet the year dry friend, Zahara Mr. Ene Zahara G capsules. Anna air shall see ever and come to train you. Na say draw away your dra or bar and the bema etumenum. Say, we a bema na utime. Na infections a pa a hawadring. Bema be or infection bit is a gonorrhea and syphilis and an abetana. A banisa etimi man a bema no a phone. A banisa bema be or etimima and san any a crobi etimi at ton of bema no home. Bema be or enam se wako to croboni muntino. Afa in namo yariano. In pempino ayana or Johnsona o hunamane. Na or chim and sana Johnson et maba. Ubo se wa Johnson so a canon tentem. Bema be so enam se wafa in namu yare no ubon se wa na enso fita bi enso man bi a sabi ehunya nika ubon se efri ne bemam eba se uye bema na uhu sa niema we won ho na wanko ama na mfiri ho bema mesrew ebetwa wo ma daache edura enne bema aba ebeboa me kamfo ede ama infections na eha wadwe no ebeyi ni nyina ede afiri ho enne Zahara Mr. enne Zahara G capsules oba bi so ho a white pan odepoa anadwen impempi no eba ne sa sabi etimi ma na himfie ho ebie kakra oba bi so ho a etimi egya no enkekaye se uye oba na utie me na white hawadwen na eno wa betena mesi edura midi ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules se uye oba so na wo ho na untimi emu nsa oba bi wo ho a 2 years ni onya ne menses da 5 years ni ontimi emu ne nsa se uye oba na otesa na untimi emu nsa edura enamidi ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a
infections pa hanadwen infection bi te se gonorrhea syphilis ene na betena etimi agya no dwonso ya yawo etimi suma ensansan ahonya nika etigu na himfi ho prekesen oba bi so ho a etimi agya no sisi yale se uyo ba na wo ho na innam yare ene wa betena no wako for so many years uhun sisanya mese me no tonchia Zahara Mixture ene ni G capsules no yade aduro no abasa embe boa Kodra store pharmacy herbal shop bi aben wo se wo pe aduro na ye fre no Zahara Mixture ene ne capsules na ye fre no Zahara G capsules no unum aduro na ebeboa infections bia hawadren no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho na say aduro we asa ye aduro won so odofo nubra ahodo ane ya famfidiem atwetwe mo hoden no e de aye se wo ho na osa pa hawadren obi wo ho a osa tete no aduane toni yema na ohuna mane ondidi yeso a na amanehunu pa na ohun ubosa ne boa no nyina ehhye no ne mfe ubosa aduro no mra ubosa nipadua no edwan no odofo wotesa adura ebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules na sa aduro we ayadura ese boadofo bia ono nko ade bia wadwale awie no na yesede bibi enenam no ho no ahokeka bi ubosa de bia wadwale awie no na sa ade we eda ho eye no odofo wotesa Zahara Mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embeboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules na sa aduro we ayadura ebuadofo bia owo weak immune system obi ho a ono nko ade bia wan ketenkete wabwa 5 years 10 years no oda ho bowa wa fedra eko na ba won ko ade bia infections hawadwen won ko ene wa betena won ko bosa oye bibi kakra bia wonnante kakra bia bosa obrentantam na ote so na ohuna mane odafo edura ene aba ebeboa boost immune system no na asa strengthen wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules odafo gie number C number ne so da screen so to de freye bibia ontia sie bia no ye benya daje akirikiro mu 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0248 569335 other for na man so da TV na so to de fa bibia ontia sie bia no ye be kirikiro mu amoate ase other for ye be ko ye adura ye fe no Hindi Herbal Mixture na say dro we eye adura eye malaria dro tatahwe pa ene upe malaria dro odofo se wo ho na wonum ato wanum aye nwonwonwo ubonse onko eba ne sa na agya utipaye de bia bonse nipadua no aye hyehyehye wa poso eye wo ya odofo uhia Hindi Herbal Mixture dro no enu ne adura ebeboa wo odofo bi so ho a typhoid fever pa hanadwen wako for so many years ohun sisaye bia odofo uhia Hindi Herbal Mixture no sugar level na de bia obecheke a na ekosoro na danu ayemhyehyɛ no odofo Hindi Herbal Mixture enu ne adura ebeboa wo odofo bi so ho a pressure pa tete no de bia obecheke no obosa ewosoro odofo mesi nubuna bi wo Hindi Herbal Mixture no ma enu ne adura onoma ebeboa wo obi ho so na dwuma oye no oye adwuma o eja ho eba ne sa na de bia no amana pamudan na ewo fam odofo wohia Hindi Herbal Mixture enu ne adura onoma ebeboa nipadua no asiesie wo jalie bia etetew ahinta wo nipadua no no ebeyi ni nyina e de free ho Kodra store pharmacy shop ba bia ton aduro Ghana ha wo se wo pe Hindi Herbal Mixture odofo ye beko ye adura etwato a eye memedura ye fe no Zahara man capsules na se memedura ye adura odofo eye natural herbs se uye bema na utieme na ne upe memedura no ma ebeboa wo emfa nsunsuanso bia enkobra wodache eye natural herbs krogen niema bi mfrafra onnom emma uti enkopewa ene bema menye mistake choose Zahara man capsules enu ne adura onoma ebeboa wo bema bi wo ho a owo weak erection sabi agora no koso na ayede no
ubosa adwojo eba ne sa na ema wokasa aye tenten eba ne sa na ma enumguase pa na aduru se uye bema na otesa uhia Zahara man capsules se uye bema so na wo ho na premature ejaculation ene wabetena waba homoden ene 1 minute bema me se waduro ene Zahara man capsules se sisi yale so etete bema ko ba bi eton aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules order for the number CBM 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0246 348334 0248 569335 other for number no so that TV no so to the fa bibia untia sebia no ye benya daje akyerechero mu da bia meka other for mesi bambo atrema eye chen ayaresa bakitima mentena ho enya mobo ansa no wobetu anamo apɛ currency nupa ye de bega so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a sa utɔ aduro na Zahara mixture no eno na ade bɛyɛ nsuo amene Zahara G capsules na ɛbɛboa boost immune system no assertu infection bia ɛtetew ɛha wadwene ase ene Zahara man capsules a ɛboa bɛma bia mehye ne mantamu ye bone samra ne se 1 minute bɛma we de wayɛ mmerɛ ene hindi haba mixture ɛboa the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes ene na betena order for your nupai bia yeto your nupai bia muton waduro bia bi ho na me sure obo say wonoma obeya dance me da se my lady yes ye gas papa eben so baye Zahara papa Kevin me anya flyers ne no everyday ma on why Kevin flyer na me de ma ono Pachaze ai In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, the word says, faithful is he who has called you, and he will do it. Are you facing spiritual battles, financial crisis, spiritual marriages, negative cycles, or challenges in your ministry? As a result, you feel broken, wounded, and weary as a prayer warrior, usher, choir member, elder, pastor, prophet, or in whatever capacity you serve in the house of God. Here is your divine solution. Liberating the Liberators and King's Generation's Impact invite you to a powerful one-day impact service. The theme is Destiny and Ministry. Your host is Apostle Dr. Solomon Odro. The date is Thursday, the 12th of March 2026. The time is 9 a.m. to 12 noon. The venue is the Royal Victory Family Church International. This impact service will bring revival, fresh insight, and deliverance to your life and ministry. Liberating the Liberators will liberate you. Registration is free. For more details and inquiries, you can call 0244-883-702. Don't miss this appointed time of restoration and empowerment. Come expectant. Your breakthrough is here. See you there. Apostle Dr. Sacred Solomon Odro and our yes adwumadie di ama asofo asori adwumayefo eye dwumadie kese pa e wona asori a e wo kwa benya abusuafo eye match bosumi ni de toso du mienu ye nyina ye nkwe na ye nkogye ntitie na emwa ye ma ye nyini e wo ye Kristo suma na moto sada e na meme de di animu ya eye bantama astrotef ye papa ya de nyina ye dofo the nation prophet ye papa Ebenezer Ade Akye Abia ne sister Penny ye maame Martha ane ye adehyiye ni abrempoye e de akata na chiri kra ti yesradofo nyina se yenkogya no na won kata na sister chi e ma ne fefefe e wo bantama astrotef park no so fefefe Kevin dem dia ma o sesi an so fato so mai
emo we so ye lawyer nana baafo awua ya oye menhia South emrahye bedwani dwumadie bi a ode ba Soloku Festival 6 April na nyasem ketwa o Abis Park nyasem ketwa na sa dwumadie dancing competition wom aduane no awom na abampa me na me kwaye jaja akwahwe aduane no o se me bai se odi adoma ne di akire ne ye kwahwe aduane na ye no ano se de ye nyina ye tie kasa se ye bedi aduane papa awodi wom eti mrahye bedwani eye menhia South na hye bedwani na lawyer na na ba fo awurade nhira no papa se adwumadie ye adwumadie kase a ede anigye ebe ma menhia South ne aka ye ho abomu ne yatumi so adidi yie ya ye exercise asane ade a ebetum bebo akra wa Abis Park eye April 6 ti eduru ha na wo so waba me pacho baby a wo bi a wo pe plantain chips me pacho frɛ yetiti I was 0245 156 892 dumekakra 0245 156 892 ose orders no mo de bra na erade nso nta akire wo konkran so na wo pefie aduane adi ama ho atɔwo a Lobby's kitchen for ni kire ho Lobby's me am be face kapa on say de oye video no adi aduane ni bi wo hwe nkwan na kyese wonim sade a waye na yade papa eti wonu a wodi bi a eye yie nkuno enti no bomoden aso obeko Lobby's efia wo address no ya na odi amame male de obi okumase ya baby no fa bi mra he odi beba afie nkwan pa so ya de ba say de wo be yi kwan odi de hine ekwa de bie me kwa kodi bi ya hine ekwa eti Kevin training na abra ntentete mpacho ni liver force en kancho se ye mfe ye ni nkyere ho onu so onyu afemfem mu so hia afemfem a waye cavity fighter no ebetwi ama ho aye kama Polytank se waye samu super Ghana month match ya yesim nti wate so 10% ti bi a wo pebi dia ye wade a we yakwanya kase so obekwa akɔgye bi na etumi aboa wo tag Roman father du papa o se o nine no ntai otititi stroke oni pedua tumi se yade agire mu a wo je wo ho anyi obetu ase ama odeku 0247919122 na yenko yenim ententem kra me pacho bebre kingdom yefia ni nkyere osisi the garlic herbal mixture owonro ene ne capsules aba ebetu ase osutumi num suo de no a waye capsules na aba ebeboa kingdom ginseng power capsules bema obegina a tremendous capsules ne tunamu sa ya de bia enina free ho 0597298855 21st clinic the sciatica expert or say ye na ye no bi asua ye 15 branches across Ghana for ni kyere ho enkran odomi market kuma say we have overseas no show obwase cancel cortes techima yo GN bank danim otu asinti twon sa man hututu ye yes kan ahudro ni nyina bi for ni kyere ha na be hwe ho ya de 0249311311 Nana Dr. Duna Herbal Center. Yamfia ni nkyere osisi say yamu yade onamu yade obetu ase nana me pa cha o me wo fia no agiro mo hyeda betuaka ememeduru a wode ma wo no omu nyina obianum bi anu a obiedi adanse ofosio kwachio kokosachio Nkwantabisa obia de agina mu kire said wo mo baba so ofia no eyi waye no enyasem keto akora tu ye bema woda fom timu a hunu Nana Dr. Duna Herbal Center owo agreke nwamo ase 0549549494 na fe tago herbal mixture yemfia ni nkyere ho sisi ipacho ose woda fom kwajibi uni atenka ebema na ba na fe infections ebe dwane 0243228296 krache so na misi se champo metrasi how do you see two for unti be ma how de wase de o penabo no de wadwene no em se atoche misi champo yen kwa abla so mama me da se me chia etiefo ne ahwefo nyina ansa na no oba pa
mama efe aye mami ndra de fefa ya obeyi ma yen surprise na eso da se bebi aya wo fa free bia onyankopon nso wa na mu shana na mu no be she adoye nso so de eni nhira enam da wase pa so ye ni papa so mami asma ya eda pronsi ne kano aye bibibia ye wo no na de bia esene wo kano no enkoda no wo musiso ya na wo mo ntrefo abaya ya wodi kan wo baako enka wo san kope be ma enka de woni to fom na wanya wo bia o sabi obeyo ho ade obetini na tena na wono na bobra ankoba ne sa akora ne maame ayo obatai nto hu abrante wafa no ede na ye eba na nso so no wo hwe ekwan ya abrante no wo ko fie ho na emso ko hu se efie no be mani ho no enti no woni wo bi ba awo baako enya papa kura woni obeya wo baako wa ye ne ho ade woni na wo mienu wa ye ne ho ade wo si won sam na be da ho no mo na de je se nanoa na ade ope so burugu wa na ne wo keke da bi wo hwe nima bia ya ekosona so fmaami obatam bie ni hono ma ya sebe eni ye wei studio ase kura wodi maami ya tem ena ne ni ye no ni ade na ya wonnom no ya wonyai no eni ne moja na emfa sebe phone wontimi nso eni di ena esama ne ye mre wontimi enye adwuma enu ntine emanani nso so ena honom abaye ye oni ne tie atenie ne doso ifi abonte ase nyina emwa asetre we se ne enkoyie entin se sa na tie dia womu tia won baabi sene womu kan se obi abeta ne baabi no na ade ba konya me pese me sa me kan se brown se ka wo gini sika ye ode hwe ababa no owo ye no se enu nti na womu so pese womu ka se ne ba ne akoda no adia womu ye very careful se osisika na wo gini nti na obata ne ba ne se akoda ne ye ne dia womu ye very careful se ye ne dia na womu abeka wo ha se de ya record bibia wo kire se mebe babe ka se mofro enti ye sramo enfumso ne de enya aba sebe sene wo mo ka no ne ye ne ade ne nyina ne nso ani enu enti se entitimu aba fa ne mom ne mane de sompa de no ane at once ya ye krata e de atoso wakwa sensan kire se ska no what the baba na sister no so na girl no so ne me kan se ono so ompe bibi na wonyo akwa ne modudie na nso so no eba de ye nyina ye wubi akese sa so de ye adwuma ompe bibi nya na se be mani ni bia na ono so no wode aboa na maame de me hu se wo obatan na brantie no sof maame enima we se wo ne widie mu a okofie ono kofa enkoda no a obi ni ba bi ode enkoda no ko to mo wo mogu so until such chance ne there until say woni abrante chance na hwemanim abrante so tena na hwemanim hwe emebia ya woni sister ya wo emma kama last one yes ye bo wachi ene yi ne nim fefefe we say e kire se bema we say e kire se wo sanme ya wo num senka we gya num a ka bebo wo ri ma ye fefefe eno na emma woni ye no eye basa entemo ya wo wuti enu moja enko wuti ase enu nti no enkola ne de wo mo ya wo ma ne mo so be fom de mo pia monte de enya de a ye be so so ofi ase da bi de wo se so bai na no ya obi ba ye ya se ne ne ma ha no enne ne ho ye fe wo hini ni ye na to fidie so yaka ento so wo se sa ene ma bia be ye kama who knows e be kura pon no asane akura na tra wo no enti ese otenie ni de jai ani obema bia wudi obatami ase ne wani ente wuti ase enti hwani ye maame na wudi natam ye kwa ase kwa ge kwa wudi natam adai debi enu kwa de me no nya adwe enti ne boshe na ya wahye no so maame wani mu a woni so na daye wonye bi so ma ne kasa enye de ma ne kasa enye de obata bi no ye obedi de gya ne ma woni bia maame ne didi a onya wo fenso wonyini na ne ma no emfiri mu enti esrew mani die emra bu maame no wuti ase
nothing bia na so we yes an woni da no ja tramo yin so enum a ana ready enum a ne be bia naekuye ne beba ama nkwa no so so papa no so ma me de ma no asi me da ase my lady me da ase pi na asem we no matena chira sresri bia we eyekuma would movie anka hwede abna kwanhia part 3 2 and 4 ni enti ameka sa ne se hwe abaya ubisa ne mfie a wadi 26 years oh na da sen kanema bebre wanani anko betimi ayi so focus ya my lady me ma start afri abaya ne maame so eye ade ahopepre pentem ko ware montwempena na monwo na de mfaso bi beba honhom ne be hye ni mu a ema wotimi gi be mai nese no nya abotrema no oni bi kura na oma ne bi na ono adwane ma ne di yetu ne kura afri ne ba bi a na ese ono na gye na hye ne ho na ese kyese wa ma ne dan a wono ne dam na be ma na sen nya kokko aka se oba nsan beda ne nchen okoda wase roof ase san hyemra sa wase ma ne baba nsan beda wo nchen na sane na hwua mu bo ne tokon ote eno abi no wo keka kire yen won emma wawo fe nenso hwe papa ai emrani a wo sa no red hene mrani a wo sa ne ho no na emma ni bisu yemfa ni yen because 26 years say what 26 yemfa ne say wo man kura no say bia panyin wo be 4 years meboa fine panyin wo 4 years a enti wo hia be ma ni wani nna ho se be ma wo ye nubone be ma wo di nubone dwa wo be da ne natena na die ba asem kura na wo be kan wo bete wase ade ne ti sei enso wono no se ne ahu no ka wono nso so ahu ne saa me ansa na meto anso no my lady mamefuo binom a mo mama ye si abrabọ kwam pesen ko mu ye bibi no munya botre wo won ho be ma ne bana ne ma nko ya mesre ma ne nko na wonyini na oduru mpempenso na ne ma ekoya ne ma bedane my lady wo kan asem bi se ahiafo mpratwen eye no kre na me ka kire be ma bia se wo to wo pa wo pe no na wo dwene wo botom wo ye be ma asem a me kan dwene ho ansa no wakoto pa akwakope because edeka na beba wudi kan bisa ne se na sese no eka da ho so musen obesi da hwe nkora na yanya hyehyeye eho no onse otwi break enough na wo fa oba ne so niam ankoyi a wo be ma so wadwene ma ne anya adwuma oba na misu no nyinsen ba wo oba wo na da wo yem eda wo so na be ma so enti wo oba no ko oba akono na ede ehwa na nke wasa wotena si take you decision because we di kan wo baako eniam ankoyi obi anware wo ena watena se ya na ade akwakofa soja yi a wono nso so mate ni a wosan no mu red wusi ni niama na wosan twa wada pa gu so wo ma na aduane di na wo ye ugu so wa ma ne na wo mo nkora akoma na be ma adwene ye nte se hye ni tiri mu no wo be dan ne na bo e kire sai emema bebre yesa my lady emema bebre yesa de no titiri wone oba na wo a edu mpempen so oba na kwosere de one ne ma bedi no wo se wa ma me ne wa na me hwe me ma enti sa kwan ne so na wode ne nam no enti se sei ne de enhyehyɛ ya ba betom ne de my lady na ne kwan so ano na bra no red ne wonyai na wonko a no wo no nipa wo ye nuboni twa hwe adechi a still na be ye nuboni ade ebekun wo se setere me de enkume my lady e kan ye minini bewu enti wo ma red kroi akun wuti we wonya be ma fon hwe kala ekura hwe sane wanim dua sitie wo abusua ma me kura se wo yare enti samne ke no kura ho nkoda na kura mpo no eda wo so anka wo mwani ada hɔ abɔ bra ne yie na wonya kakra ma me dia wonya kakra behwe wo ma na enso hwe ni nyina red yage de bia nso so wo be kom kura na o se etwa loto etwa my bet da benda my lady bra nyame hu ne mobo na onka na koma na o ma na hoɔden a o de be ye adwuma behwe ne ma say no eno na sete wa na friends be hwe wase na maame no nso abapa ogu ye no eso emfa so no nti awofo nyina ye hwe ye ne anjeja ye mama mfa ma obi a my lady me das my lady me das pi nyame hira papa na ye nchia ye tiefo nyina my lady de me kan se abata ni bi edu ba bia omomomoni na ho oba no kofa ba enti die yi maami etie ne nkomo a
ɔsɛ ɔkɔfa bi aba na ma ho kyerɛ kakra wɔ fie nti so afa bi ne ɔbɛyɛ ne yie afei kodu baabi na waa so na wuyi wabɔ so mu sika ɛde support bibia nti na sɛ bi fa ɔka so ɔkɔfa aba na ho kyerɛ wɔ fie na agya akra no ho atɔ no kakra no ɛmfa so ɔbɛ ne ba so nti awofo no bi ɛbɛsrɛ akra no wopɛ sɛ ɔde ne sua adwuma ma ne sua no ɔhunu nwi ansa na wɔde mɛma asɛm aba w'anim sɛ school so no wɔkɔ a ma ne nkɔnwie so obɛya esuma si dwa no odi afan na so watimi akuru krade na eba wa abra wa so hunu se wonso so oware de enso so san kwasa na ma lady we kura ye ka na wade ne de ade a ma mi di mas onso de mas de asewa e die ba asew empra twi mu asew nti ye nkanza me kanza me ba ne mpra ye nkana asew ye ankasa na akamfo na unya no oba no kwa wi a je se wo yira no enti wo frɛ ne ma me afa na asew ye nkwase asem mi ewo ebitrim Jesus so san kwase asem so afi maame no ontu no hofo some mistakes ya ba nyina duru ba bia de sobo bi bebo no uhunu sa ne ma we nyina no se nka utwa so ten na de asumdwe ba de nyina achi abranche yi se maame tie ka se wo pene ba ne nada no diska ba na se wanim sem uhunu ni nyina betere nyina no wan sizi abranche se sa ne ma no mpe akora nso de onya diska no obekwa na ba diska obekwa akwaje so ade wo mbia one ne beye enti awofo ne binom ye besrɛ mo sɛ eduru baabi a monhwɛ mo mama no o mana mo ntuo yie na mo mpɛ baabi papa mfo mo nsi ɛna ma ɛsɛ miensa 26 years wa won kra miensa enti wo benya 40 years na maledi o ma yɛsɛ afi na bɛware bɛma bia wo bɛware bia no ɛso no bɛwo aka ho enti duru baabi a awofo no bi na maledi Dr. Amuzu minu Amuzu oti hei maledi onya agimi na ojime no meka no kra kyerɛ no ade a ɔyɛ no wonyai na enye fine me kontem o man pelifo miensa ono ati hobi ensem o mo kafa abrantie wono maledi sebi enye na chi asem mpo wote wo meti hobi ensem o mo kafa na ono ni suba bi o da na di e wo mantem oni ade no atemdidie ene niema maledi nkoyie mami wo mo kan ya ko ze mami si niema no watima bo akohoma wo betina fie wo mami ekura wo se ne ba entimi na me wura ho ama ne se wotime tia se obi se mami no na adwene nyo se na asem onfa na asem ko ba bi na etimi apia firi wo wanum se bi maledi ansa na obi be ne bibi na wase se de wo num tramo mami si wo no ananim yetim be fa ne firi fie na wo twa ahwe na wo ko hospital maledi se duru ba bi no mo ka sanya wo ba wo mo ka man ka se bi wani aba ho so no watimi agina ya hye wo ne amaye eduru ba bi ade hunhuna bi se to so a eti ma atwe ho firi nkwase asem bi se ho abema ye wo se wo ba ya ti wontimi nka se enya wo ba woni wo se wo ba ba woni wo se edi ye wo ba edi na wakofa subambone edi aka wo brabo a wo fira krase ba na eni wo ho sabi yadika ka se meti fo binom ene driver fo binom enkwase asem se yanom tramo obehunu omu krokrasa ayi bi energy drinks ya baby na se ma le debit dedem onum won tikasa bia tesi obu nipa bia se aboa kra enti sankwase asem amuzuti a wo betena ha wodie no won se sem free sankwase asem no tramo sem no nyai na ntisa amuzie se ka kire obiem krata de ya to so obehwe nkra no ba wutim kofa akra bia mfirifie o enkopim so obesesa usuban sebenka wo ya ba mai no awo aba ma akra yi nantepe kwasia da bi on kwadwanka betim de na pie efe anika na nso abrabo awuwo mu no so de akra yi kona ka ba kra wonte kasa sebi mami ti amaledi asimo ka ma mi uza mami ne ye batai no odwene ho o se wo mami kra yare eya wono wudi nkomo se muani na ho ne pe bibiye ne duru ba bia wanya bi ade amano wote asma no oka wo se mo meka na busua asem ono no ka ne on so de hwe wo men fanse maami a wo be fa ne ba ne na wo odwene ho se obenya bi na nka so de akwa akurase akoma maami ato aduro bia na aduane adi no o ka kire ne se onyi ne ho mfiri asem na ye kanimu na de ewo hazesi a ne ye ka ho asem masa se obem wania abuade ana obebuade a buade ye nkan mawo ne yenka mama me no de wom ne ye ka kire wo buade so obebuade e beboa wo na be sesa afiri eniema wo ye nsem fatade bi a wo ye a eni umogya mfa bi atwo firi ho sebe nkra mienu hwe na nafom o se na wo ye adwuma 2 hours a eni wo be ye 10 hours
me kan kra kyerɛ wo 60 cities no the times a Kevin was there say 1008 bosumi ɛwɔ sɛ da bia so wode kɔ da bia wɔ sɛ wode kɔ ɛni sɛ meni adwuma na manya adwuma anyɛ ɛwɔ sɛ sika ne kɔ akɔla na yawo ne ketewa no sɛ si a yɛ kasa yi obɛdidi ɔbɛnom yɛbɛbɔ pampers ne nyina wɔ sɛ wode kɔ ɛti ntena ne mfa nsɛ ngubu sɛ wanya ɔbɛnti nkanoa no no kati so mo de wo ba han sisɛ me so mo print wa amaledi so mo bɔ krata ne wie ne asinsan wie na san mo ba sanfe ye kan wie yesika bi ama krate ɛne yɛ dukɔ akɔgyina mra nanim ama mra no waka ɛntimi kɔ ba so wa wo ma na wo bedi di na nkra na dakom se face one no ntɔkɔ esisi entina na sika ne nkwase si ayi de ya comment ase ayi adwuma omusi niema bia na ada na di ntiro nka ase nya oba akura wa ka so wonwe ana omusu ntim ko gyina ba bi meka se omu na kan so mo bo akura na obi dia de je be ma ro ya de yasi won ayo ende na ka bia boye bia no na amuzi ya do ade amam so ate de meka no eti mo ni na ho na de wo pese o ye de asundwe be ba no ye nyina ye mo na ye na nkura sika hwe no sa 60 cities na ye sika na nye sika bia o mo ni bra na wotwe na ade kɔ na wotwe na ade kɔ ebe bo wa ebe ma nkura nso ahunu se o papa ne ho na ntimi nkoba se ebi nkokora de a ka che ndie se oni adwuma ndie jaika se unika uko station malady unika na ko station ebe yo bookman nai bookman so de sika ya gi ni station nyina wo na atoro nkobi so obenya ka na uko station nye bookman so osere wonim ni nyina unika ko station ye bookman eya obegigi sika no ya register no wagigi na wanya bi dia behwe wo ma ti mesrew enyema bia wo ye no mo jampe bia twon fro malady wa hye ye boy call office no wa hye ye bo se adwendwina ne da no so no na oda wo na ene ma ne fa red ene anti wonu bia na watimi ada na se si ayi de ene onu ma ne watwa oso wajai bibia na fe no okopem jaduro onna nanu ma sana meken no anom okopem jaduro no watimi adidi ne ho ye fa obeba ede no ho abekere wo enti sa no ne ya aka no obedi yesie ne sa ma ye na emoaye moaye mali di medas because say party ankran de omo mfa ne ma enkopem se ye be wusu ani so ada ho why kama grow fine ube grow fine doctor say omoja so ate eye grow fine na wonya mu bi na eye obedi hia ohia uko kete so antumi na eye grow fine ya ne da wanu ma wonte ne de eye grow fine waya de awie na ho to di grow fine bi pepacho eye koko ne de aye ye ne eye koko digital about center for nsa no adwuma pacho doctor grow fine nu papa Osa wantimenta aba enyasam ketwa twini pedua ma ho to 0244596582 Kojak Farmer yemfia ni nkyire wo sesi e osi procode titi ya de aduro so hwimu so eye procode afiafia eye procode no a na edi ko ni yi fufuro bia ma o se da de procode na no a ene yenso ye de bebo ye bra me pa cho wasan ya pos ye jabidie wom chusi ana pai chusi asin konko ne 0531069945 Sister Kitty Glamour and Wardrobe ye de ni kire ho ye sori ya ye ko sisi ye wani sen a wo be wo ni emanyina wo niema ba tan ho ni emanyina wo niema papa no ho ni emanyina e fesoso design e bi a wo pe e bi wo ho tade mpaboa bags empempna wade e kama ya wa ho jo atenga junction ye ni China modi an hwe ansan so ye wodan free so na fidelity no a 0245749199 yankwa wo mane so 0551931931 0548931931 hello morning pacho yentie o good afternoon how you doing radiadom na minsha ne wajuma pa oye wa oba obi ba close. Hey, Evans yati unkache. Mo mi ba to mi cho na ejuma tinti na mo che mo. Any Pizarro ni ho ahwan. Yenti we. Minsha mde dia is me patronize mo na apunya na ya yenti me free. Correct. Minsha o do ma pa o. O mi no kwase mi meka me maka credit na achi mi ni abema. Ti binta CGA ya na tendi ya kasa be ma bra do na from say dey ya e chira e mo ne san. O dem grande no abewi ase. I was almost when it of course I prayed via the first woman there and our parents. I remember some of my last time we confess ya it be friend on we that operation janya sound the baby who knows see now I will say when there was a you in the
nti awutopia oba ehwe ti metre no sese de motune fun o ma na mi na ho no hu so de nkra mi ma ba wiase a o wa asudi kese na wonye de sepata na te de mo be sese ama no on pesi kan kon hwe nkra na opportunity bi ye anase ni ni ye fa onye sa de be pempi ni be meme bi na mo ni mo nye fa ya na mi man si ye bia o na oba na bra no be ni na pa no fi obi ti esire ni abe man so ma ni na ho na onya pipia na oba na ni ko na djuma na ne ma ona nyame so beboa no nyame hia no wadjuma we mo me da yes hello me mame awini papa dey original enko asenje kan nenka de nesi producer IBJ na namba pa enemy mame mu stay bibram awo me mo contractor ba maso mo kutwi eja me boss body so I tell what you awo me kuma de ya de siani ade kire the best king ya be me cause you should be kasa no it seems as if in pleasure sir me ku yefu I said no say ya no so no na e find you e dia na one no me yake so me tui na about time you should be ma na go about the bi na me yake na wo so we a tire wo fie that in pleasure ben ko pa be ma mo fie ya e akoma si timite se ti en plan ni ma be ka da fam na ye ni se ye a ho tire ai do bo na de su na te nti chance se ma de ni ga ku dia pro na sa se bo ba ke si Nigeria hu to na wo ba ko ku so mo ho ka di ti na se wa ho o dia ba ko pa ba se ba ke ni ade ma no ni ba bi en ho anu bi wa no tra mo se bi ni ado ai ni ye ta o bon te me o be te me ma no wa ni se di e se we no tra mo no right am de ti ni ye da na me kana so bi dem be na so ko se ko mo ti ma se o ta nu bi o de ba se o ba ma se ke bi to ati na me so de ye ma se ma ke Tanya kapten ku ba ta ka ti ba se mo pe no so de pe de mo bi ama ni ko po on ya right no no so on ti ni ni hen klaro e fra se ka ya ni da che me da se bi yansu ya da se hello pacho enti oh me pacho ma so nta me kana se ba no ka ai red na ono no na ma na bra bo e se ko sa de no fa so bia ni su asofia ni sadia no so ana de no so ni bo ode nye say 5 ga de lo mo ton 20 sigi ni ade ba ko obi tiri ni 5 ni ade bi na wo no mo sadia we a bere no wat nya hwe wo yire no ma if I saw you ben ke be ya one die and I want trust no nyum ko na ni ne ma ho ezi said you guys know I had them ejuma she dan nyom ma no ma ye this ka be boys you yes anya ma we a be no abra bo na ntimi ko ni friend na on trust ade ni so me da se yansu ya da se hello mommy pacho enti good afternoon that's what me abusuafo ne ekoso a na abrampa ye dadofo ase tokwai ba ye nyamia wo magina ye chi agina no kura chi me ma me no mo amini mumpo na mu ye oduo hyemi nkra ne nyame hyira mo NDC Porsche ba bia obi a nyame hyira wo anopa mi hu se wonso ani abre wo fa se Porsche abunu ni ntini wo fa ne misabrefa anti Porsche ba bi de wo ye bia wo fa yire ne me kasei wo video de wo ye he nipa bi be de tag me mahu urade hyira wo se hu nyina hu gina no korachi moma yenka mom ne yenko sa system ya ewo Ghana ha yenya ya twese kan na ye kuye ho obi mfaso de o penti opese obi banwu na wono mfa sika hen kohwe ne ba university ukoka bera adwuma ya ne me ye na me de hwe me ma university ba obi ba de enkoto se ade ahinni no wonwu no no nya sika kohwe ne ba university we no go gree nti Porsche ba bia wo ye bia wie medase o fa yire ne me ka se nyame nhira wo mandi anopa na me ka tse asofo bi se de wo musi tawo che wo sim ai bom tse medaw mase omu jimi na manko bodua no anom so omu fom kwasa so fro edua bo eni nyina so de edua mu no o se wo chi ade na de mage kura so ma wa bodua ebeku asofo no omu ye obi o tebe se mo ka eti obi a wota ye ti bia no male bi nyame nhira no obi a wota ye ti bia nyame nhira no na de omu peso ne ebe ye male bi yesie bia de be mu de ba beka amani pani ai dai na obi di video bi spra send them enti me send am anka na ye hye ne kala no da bi kwadu de wo ho na
fish tilapia man for so you mo tilapia ukroma. Hey. Mali. You nyame ho. Hello. One and two. Hello. Hello, ini mo ha uno bidafo. Ya je usu papa. Nyame adom te bibia boko. Boko. Yo. Na abantie no kakra mi tina ka che ne se. Ta enema na wonom no wonyai. Eno ana kofa problem ni nyina aba. Because oba time bia ni ha. Obere se ne baba enkoware obi. Wononom sa ne ma na oba. Na no red aye go fan pontre. Wacha. Ashe. Oye sei. Wase mpabo ana ade ashe. Wase braso na ade ashe. Envasoni so na ya me ntia se. That mate me drivers for no adena. That ye ni chinchina. No mani so aye no mu didi mpanifo atem. Oh, and Jabantia no me ayi me da nana bram pasepa ne afutu a ode ama no. Na onre na ne life. Na be ma se be wase braso de wo je wase braso hye. Ene ayi de sa adwene na. Last time oba ye Atalia na hye no nye no eno a na hye no. Ana na wo ye ho sa. Hye ni tiri nwi aye. We de why ho pasa na oba be na obedi wachi. Enti yo onre na life yi. Me da ma se. Uma ba. Two. And last caller. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Papa Mpacho Enti. Hello. Hello, Papa Mpacho Enti. I'm not in the Pacho area. Me talk to the business. Some more my family. Me Pacho area. Me can't send the told the more coming. Me boat driver. Me cheap boats. Na me the subverter. Na me ne so eye pano. Okay. Obu esam na we no fa no mo di kunkuntetsa. Ana mo di bread no. E ju be chota bread dey na say you come higher ding. Ga ta me ne nam no. So mo fa esam ne be na o di kunkuntan so. Ana mo di bread ne di pa na me ka che ne. Is chemistry madam kra. Oba Ghana hare die. Adwuma wa ba kire omo die. Hey. Yo mana mo ye mo. Nyame adwuma pa na mo ye no. In fact, ade o mo to ma ye no. Nyame ne bo ye ho ban. Yeah, that's. Haye papa. Bread ne ba su na nsia na. Oba to bread ade ba kina asai. Na chese me si chemistry madam kra ya oba Ghana ha ba kire sa na yema ne die. Ye nyame hu ne mobo. Me ma ba ko so friends say brempoma. O brempon wa o se bibisa o TikTok. Na juicy. Nyame hira mo wate. Nyame hira mo papa de ma ya ma mo ma me no ye me fe. Ene ma me fo bebre mu ye audios, videos. Abrochirefo nyame hira mo. Erade nka mo. Dr. Meha o de ye bepon. Edamase. No. So yarea bomodian for any Prince Emmanuel Nebra or beto, and they know two ways about it. So by a near my papa no your seats are horror, a juice are horror, any white powder near my horror, the year Jumano, it took cancer, a kidney foie, even stage 4 for you now, but a mum who at home, who a kidney problem or more than so be back. Say Yaku. Sure, I spy.
sure and it can never change. Yesterday I shared with you about the power of his presence. And I promise you that I'm going to continue today. But let's first of all thank our sponsors and our team. May the good Lord bless them. We trust God that his healing hand will touch them throughout the year. Before I share the word of God with you today, I promise you that this week we'll take testimonies before we share God's word with you. So do us a favor